Go! Come with me. This is where our adventure begins. I say yo pese atu mafamatala Lomita fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena i mono tuwa e seato, siaki mua mua o pepa balanga i da malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tuto gavandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai roi le security. Ona e ulu whalero lea i se vai gai matua i maa hofa tele lava no na mātua fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se ei le malu o te tonu o mātou potu whaatari tali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomu a o whaatari tali ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa firu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau i lalo sa firu lima tausanga. E paulava le mea te whaia o le tutongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vahenga le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Soy fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes.
O te whiawhia amataina le Porokalame rei fwoi vanga o la fiafi e na ua se fulu minute wa te aile i tū lai wha e le tautua wha awa wa le Blue TV ma le Porokalame o le tauta iae whaiva tauta iae ia ngā luenga sa whita i tunga iai si o tātou watu nuu o whia lava le tafa o le nei lalo langi o whia fo i le atu nuu o lo e au mau ma e tautu ai no pia iai. Ia o le tau au auna le nei asiata, fale malu. Ia, mai le motu tele i sa la fai. Ia, fia fo i e amataina le tātou Porokalame ma le tautua fai pea i le amatanga o vai aso taitasi. Aso se furu ma le valu o le masina rona na lima o le reitau sanga po le masina o me, lua se furu ma le ono. Ia, wa leva aso fo i o tātou vala. Fōringa mai le kaukuringa mai ngā le aso whaleile anga i le aso ngā fua peise mea umi lava. Ai le alofa ma le wha maoni o lo tātou ma taisiri le langi. E wha atu e i le whanga i punga e wha malo i le whanga waea. E a wā o lona ma ta isau o lona lofa ma lona anga le lei. O le sa puipuinga ma ta imoina. Lou soifua ma lo wola wha atau wa. Ia le o mawhai ona tātou whei loa i mga whetau o le ola. Po o mga whetau soifua i pe o le tala i le teine o le utongi tupa i tea. Ia aware wha mahoni o le atua. Sula lona alofa e sula lona anga le lei tātou vi ia o ia. Tongi pā tau i le ave pe o le tala e whai le ulu e tautongia i atua e le tamo alae. Ia awa o le ua tātou wa maua manuia wa tango i ula wa tepa i ula wa futi manu ula. O upu fo i o le vaonga ngana e sula ai le alofa ma le wha maoni o le tua wha mai. Ia ua na o vai o sinale whatulua e wha maalu e le lilo. E fiu kako upu. E le lilo e le lanu le alofa whai pea o lo tātou mtaisiri le langi. Ia e whaavitai ua maua le ola ma le malosi. E mai se fo i. Ia o se whaafowina o le ola e mawhai ei o na whaau le nei tautua ma le au nanga. Te lo fo i le tootele o tātou ese le taimi wa iai le nei aso ia me se fo nisi o le whaasifonga o le aso sa le nei nisi o atunu upe Amerika, Hawaii ma Amerika Samoa ia manisi e la tau te aso whaatasi ma lo le tapua i le nei aso ia walanga o le uke karangoa whaaso ngafua a o le nai te whaafonga mai whaaso sa aso pa i o le atua ia whaamalo atu whaatalo vatu e mai le nei aso sa e alu ni sauninga sa e loku ia pe ua makua e le koe o se wharisa. Ia e le a whainga. A wālanga o le nei fo i staru fo ma le nei fo i soifuanga. E pi e siri a kure a mio le lei o le au le o ngi wharisa ngai lo le au o i wharisa. Oh my good boy. A wālanga e kau whape ngā fo i le se whainga o le style o le o langa le waiang. O le si tangata te le vai ke le o ele o songa se ase alu farsa pele o farsa a o le loko alo faia io o le lima fo ai ele ai u ele fai kakala ele lo to le anga fatu ai ai le si tangata so le ele misi so uma le falisa alu le loko ke va ai e fo wa of o te whaia tō le o la ele i kakala ele i kaka inga ka ngā mea o le loko mai le si fie se fulu ia ona o le aso sale nei a Amerika ma atunu o lo o tau taimi whaatasi maso whaatasi whaatalo whaatuai lea ia te o tau pe a whapea na o tau uru whale i sauninga o le nei aso sa pati o le li o mātou wā ia i le nei tuor ke lope ia o le nei ua mātou mandrei vama ia i le si kamaikiki mandrei o le ua mātou i le aso ngafua ia aso se furu valu lo no winga o le ua toe usua i ngā luenga wa uma fo i taimi o le weekend la tau ia sa pale whea ngai ai tofu ri tangata malana ia tiae ia ai whaaftai le alofa o le tua wa mawhai ona tātou toe au whangapoto i le nei Porokalame avatu sa o ia mea sa o ele aingi mea pipi o evakua i runga rakako Porokalame. Lela fo i lea fuai ona e fia. Lela fo i lea fuai ona e tuli matanga. O le sika ngaka makua hale fia e lise Porokalame. Ai wa o langona. I hear you. Why? Because of the truth. The truth
e whaasoa e lunga o le tātou porukalame le nei. Sometimes e le te le tau te le o vava ai atu o vave mai le truth. Ai a o inga kako maua. Fa mai le o avionga le tua. It will set us free. A mai e whaasa o loko inga kako. Ia, ai whaatalofa ma ua wholofatu. Ia lasi lasi o si o tātou watu no. Tafa te tele o le nei lalo langi leanga o le porukalame ale tau tai e le fito i tonu na o ni usila. O tātou o le klopo le mele o tātou o ai o le porukalame mo le lalo langi o Samoa antoa. A o talano atu i le viafi le nei. Ia, si teimi fo i tau nu mai Godfather. Po le sunga le atou. A ma talano i e la longa mai Jerusalema. Israelu. Le mai mo mai. Talo fatsia uso. Sunga le fita fita. Io Vincent. Ai mai se fo ia o na tātou fita fita. Ma tama whanau a Samoa. O loo fo i le nā tunu. Se uso ia whaasao ina ma le whaletua ma le whanau ma o tau uma lava i le aipa ia. Ia mai o loo Israelu ma no foanga i la talata atu ia i le nuu o le tua. Fatalo vatu, o lai whaafafonga mai si amani. O lai whaafafonga mai, yes. Lai whaafafonga mai kanga ka Samoa langa o Samoa uai ua so o aile lalolangi a tātou. Lai whaafafonga mai le au ka la i Filipai ngar kaimingei. Fia whaalongolongo le tātou porukalame mauai nei motu ngā afa po ame o tutupu. Lai whaafafonga mai kana i Afrika. Iyo, Uganda. Atu nu ese. Lai whaafonga mai waila le pini o lautala. Lai whaafonga mai ia le tofine ia Pele Towers. Lai whaafonga mai o i Singapore. Lai waika ko iai. Lai whaafonga mai Singapore right now. To tele tangata lea meli mai. Ia. O fe fo ile tunu or ke lope Amerika e le fesiringia Amerika i runga o porukalame le nei Hawaii e lau Hawaii e aloha uma le toa tele le runga o porukalame a o le atu motu o le Pasifika le angoa i o le fiki a utango e ta watu nuu o Samoa le uti tala noa tuai ki fua whaapea mai ngisi le au whama ia e le angi fiki o le hai o lai makamaka mai Samoa i fiki le toa tele o ila tau o whaafea ngai le aonga tuspa ia le whakasama nisi o misionale ma ila tau rei. Meli mai Solomona ai mātua whaalea nganga o loo ngā lulua i Solomona e le misi le meli mai ma momoli mai whaamanu ianga prokalame. O tau u malava le au te tala noa. I may not remember each and every one of you by your names. Ai o te mana tua pea locations ma atu nuu e tau te meli ma tusi mai ai. To tele, Pelitania tele, o lai ei tangata ai e lani, skoki langi, Samoa. O nisi na atu ai taalonga ma maupaolo ai, o isi na atu e seila, ngā luenga wha seila fo ilili. Ia e hako ama mangu ia hako ia. Peila ona i e tātou porukalame nei. Ia e toe wha manatu ai ala tau po ane me oro o tutupu. Ia wha talo whalea. O le was furuma rei vai te aile wha. Ni usila nei. Ia mātou i au ki lani le tātou porukalame. Ia au iai le wha māloma le wha tālofa. Ia wha tālofa so uafe. Whioio le tala le lei au auna te tofia le tua e le mawhaino wha angaloina o tau. O lea ua usu le tātou whono i mālua. Le ua usu le tātou whono i mālua. Ia. O te wha mālulu atu. Ia, ono o le tātou producer le ia ios ka meikiki o le Filipingo. Ia, o le tele ia o... Kuso le Filipingo sa o hale ia i le tari ia kāla. E se mai le whaafi Filipingo o le di fo i le isanga producer. O le wingo o lau tala. Ia, whaamalulu fo i toa tele o tau ia e whisiri mai. Awhia, ia, ua leo toi whainga luenga i misa. Ia, e le o nisi vahenga wa... Pisi fo i tūlanga whaale ainga ma vaenga whapena. Ia whapena fo i le atali i a Oscar. Mantua Oscar ia e ta whao mai lava i nei. Ai toi fo i Samoa. Ia. O la lau wai lunga i whasala lau lunga o li tātou wa. Na u whasala lau atu i lunga o avanoa whainga luenga e peo na whasala lau. Wai avanoa tātou ni usila langa i tau na whasala lau lunga o le website ala MSD. Na la wai ai le tātou whasala launga. Advertisements o le tātou se tātou producer. Ma se tangata whapena Samoa.
o le winga wala ingo mafua ngo fa ya tur vanga le ko kele yang usiaki ko ngipe ko o far ko di mai la tolo already but ele na ya le so fa pito mo le fa tara no nga me fa pena o mafua no wa fea ona peila o to inga vaenga ia ta wai lava ele le o to mai o nai tanga nai fa nau nei pe for your Ryan sa yai ma ai ole lavi a o lai to inga me fa pene e a mai lunga me ia tatital no atu ai peila ona i momo nga alofa mo le tatou fono i malua mana i vang pena ia e koe aloi fo ile sia unga ruenga o ke koe kaungangu ai koe ai pe o le mana i ona i tatou tama ia ia e vatu a tala no atu ala wai loa umai la tou le me tauna fai me la lea ia au te fa malu lu to lang kere lopo lang kere lopo mo felengi mangisi hingi aka e me ngol fongo i malu ia ana o lo fa petu ia manu ia lu sunga fono le ne ia vayaso wala ngalena amatai le amatangole o le vayaso ia o le to tele lava ia o tato ia wa o su fono atu fo i Samoa ia fa aftai ai le lo fo le tu wa le fono i malu ia fono tele nei tausanga uma ia ai te whaalongolongo tu lava wasa ulolo mo fo i vatu se malo sia matu wanga le loi kalastete ia ai whaalongolongo tu lava sia mai nisi le amatanga le fono e matautia tu langa o saunoanga a mata tai tama matu tu o fionga le tu ia au te loa atonu e ma watu nai o tonga o nei vainga fo i o le fono afa pe fo le te fafunga mai a ngai ke usu fongo ai inga ia waka manga ngaia fo i lele o le opening o le fono i malua mana ia tatou te sire fia o toue e avatu i lungo le tatou porkalami ia send mai le tatou messenger tatou te ia e pe afa pe fo i a o ka feelingi fo i le professional page asia ta fale malu send mai na fo ina le na yata ia me fai ona tu ina tu lungo mole toi fo ia fa amlu yanga o le fono so le tatou butunu mai sorry le fono le tatou ai ka le sia e fakasa fon tele malua ia le na mana ia foi le na e vatu i lunga tatou ona i tai o lo ke vai ko kele au niwe e sa Walter Brown o le mai mo mai niwe o ai me se Cook Island a fato yoane se pe ale ka fika wi ang shopping o tara le fu e fa mai ale fu e fa mai ia ai a fa pe o fea le atu nu moni na te iai. Ia wha talo wha atu o le pine na o le tātou porkalami. O lo o tau maua mai le tātou tautua mle o nanga. O le weekend le neisa o i laloi a Ayo Keriso Christchurch pe ana whailo atu Vason Tene. Sa whaia si mawal wala au leo te alua tuai e. Ia, MC ma whaafoe ia le fundraising a le ainga fast Christchurch. I le weekend le na te nei au te lo fo ina ia inisi na live mai. Ia, pei ona tau sila tu ia ina inisio. So, Carl, if we can have those photos, please. Ia, ko inga mea la ia mo mieka ko producer sa moa. Ka vile le whaikula kala la ua bifo nunga aka. Ia, ai lango se o Filipingo le umomo koe ngango ku iai. Ia, ia, some of the photos from our ia vai le kama le umo mai me le loku ai mo me le function le po ia le na te vai ngana ile ta mama lo le tu usa ia fo il tato wa fundraising sai ia ai me sure committee le ma maftanga le fasta ainga fast Christchurch fa tai fa pitoa ile fionga le te fono le sunga mo pola mo fritua me se fo ile su te fono ia le lua ia li o tu mua ma fritua ia pato ia me se fo yo le te o loa fa Sofia ia ele ngata fo ilea ia o le sui fa lo tusi amelia ma le to tele ma malu ese ma to filo ia manita ngata au le lei la le lei ia mio le lei tau nga fa fa fitai tele lava fo i le fa moe ia ai me se le vala ulia sa ma fai ona o watu o le tala e whaatutu ngā tā tele le toa tele o nei tangata ui foi mea whaia me se au nei mafutanga. Ai o lau whawhetai, mau ai malea wanoa. Ola se toa tele o i lato.
sa hafi fio ifo le nā po. Ia, o Christchurch o le whatua o ia lea. Talu mai fo i le la walunga o tala a ave o le earthquake le sa iai ma le mafu e tele. Ia ale whatua tau o a leila lo fa kore maruru. O kousi sila kupe le fusinga men kwa yo ufuru le anga ila lo le maruru. O moli le wha mahalo mato whailoa iai fo i manai wha whea ngai nga sunga le whai auto ina pensiona. Lau kamala lea. Number one, can you hold on to that photo wha mole mole ka. So ole ngoa lau masta lea Robert. Robert Masion Tina. Mai tala si tina ia te au le pole na fokau sa vale kwali kongu le amata. Awa leva nga loli mai ka maro Robert le fai mele ula uruli ala ukama. Mai tala asione tina asiata o le wish asia ukama every afi e mua ki e Robert le porkalame i runga mfakarikali aku oi. One day e mfaina maua le vano e feilo iai. E lang kousi sila mai iai la ukama Robert. Ia, whaafkai ke le lava e te olti nami se fo i. Robert, le ngopolo misi au ksau wakulo waka i runga o taute iai. E ra wai loa umamai o e lalangi. Number one. Supporters go ingal fast. Ko e number one fans al tatou porkalame. Ia. Manise to tele ia sa matou filo iai ia tatou committee foi hafitei le lava ia o le tina o Robert o Suni sopoanga sino tina ia o le isi foi matou filo ai marsunga ia Tito sinifo ia mo foi lava no te alua i lunga fa tala noanga le tio le sunga ia Alex Firo le vango fa longo o kaukua ngi ka Alex maka mai Samoa i ala tai Samoa sole a le veto a mole vano ma to filo iai ma Alex i nga tafo i leo fa matua inu Coronito mai lei mano ama kwaingu i nga tai lea o le se uso ia utu o ia po o ala kamau Lele au loto, ya, pe fo il tina ya Lucia, ya al to fine fo ia va, ya mari tautonga ya tawidi ili, ya fa afte le lava, ya ile ava noa, ya antipele le au Crichtens ko ke le nga yo inga ila lo au fale maluori, fa afte ile ava noa sa tatou filo iai, ya na yo inga fa mata ilinga va liko mari to tele. Tato wheloa iai fo ila lo ili wha moe oka se mata ngofi. E le to atele fo ile le komiti ale ainga fast. Se whatua la utala le wale whafonga umaile to a luas fulmon tupu tato mta fale supporters fo io ainga fast. O Christchurch u te loa tasile mta fale tawati ai. E le i se mta fale matuai longa fo ile le pei o koule au kilangi. Ia pe o tau i Brisbane, Sydney, Melbourne, ia o tau i Utah, LA, ia ma ka wharake kele fu i lea tau te. Ia ai pe o se tau amata mata, ele i lewa. Ia ai whawhitai sa mauan matou se leni luas fulu mon tupu afe leno tango posta kuilunga. Lare kele o le meore si vasa moa. Iyo. Model fa malo fa tai fo fe lo ile to ina malo lo ya tuma mavili ya mal fritua so ngo fo tai tai so ninga na po e kale CLPIC ya makesi ya le timu mal fritua nga ta fo ile so nga pasta o sana mal fritua ya nga ta ile pasta fale a onga mal fritua sa tato filo i uma ya matolo tu fo ile le fakasa tato in Christchurch ya mana ia tele launga sunga le awa ofsosoani ya le tiongi poli manga ia ke le launga ya mal to tele o to also fa tele o mato filo ia i male sa matu ainga fale malu a mese fo i pole sign family ya fale malu mo fanua ya mo to uma ilalo ina. Ia whaafitai fo isa mato wheloa ia i mo whanua tupai.
malanga tu i lalo ia wal fa mo a tonga lusu ma tasio na grandson ia ai mo wai male vanole na matou a fio toi fo ima mo fano tu pa ima tu felo ia wa ma wa lu ngai fo le fa mo o le sila tala mana ia lava fo ia le fionga por sunga mo pola te fon o le tele o tangata ia na ia lalo le tatu fa mo o la ufa to a felo ia ele skala fo ile fast supporters ai o fast ale la fa to ava ia na ua watu felo ia ma le tauta ia e polna la o ia manga ia o kinga ma ku kua ia ngo o ia la o matua le sitala i lo ina wa tele ai fo ia fa manuia toi malusu martasi o le sunga ya pen tonga lusu martasi o le tali ia pen ia le sa tato ia uma fo ila lo e sere mana na ia na mena tupu ila lo ia e Christchurch ia fa tele le vala udia ia fa tai fo ilo to ma au mo lo to milo sia ia o mo se le ni tele ia so ni lava mo lo to sao le na awa ia Samoa ia ele tatu ofisa tu tonu ya le ole a auto va o mai ele to telefo i mai isi o tatu mata fale ese ya fa tele lo su lima hafe le tupe na maua ele fa Sydney ainga wo isole isingi bai ska ko paki ai vai le man na ya tatu fundraising ia le na also fundraisers ia le ngoso the weekend ngai e te lope tu titi a mai se penga yese fundraiser for ilato i Brisbane Manisi ai ole lua le lenga fa sala lau kula singi ia langa o koe e ka kaunga ko lua su lima pe kaunga ko se fu langa o ko le si kama makua io e Campbelltown ai matua ma na yete ia vi ele tua tato wor malolonga o ke lo le upisa mai kot fara i tato wor malolonga a foi mai fa felo ile a tawa ia en un proclame en levanga le fiafi There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Tabiro wati lo tol sumo ro minu tau cheneli tu la fa le tau tu fa wal Blue Wave TV mat po club tau te ya ni vanga fiafi ya fa fira ya tu malo pito tamasi ha moa
Godfather. Alo se fo mo ma la ngemba. O fia o vai o ia oi. Ei. Fa pe ai no fa pe le o fia fo fo lo. Fa pe le ke o no fa pe ke ko so vai aso lo ia fa ka le o. Ai ke lo la Ko me la mai. E te lo oi. O me nga sai o ma fofa. Ia o ka lo na ko. So le e paula leo se piko u wa wa. Pe ua kaua vanga ye lo ka lo. O la ke lo ma. Mo ro fa ko. Se mo ke fa pe mai. E iri si mere ko si fa for baso. E koe fai pia, ma sanga fai pia. La sa vai foi ya mi o ka Christchurch kampe ya ka ko kirangi. Eu la vale pe le mu pe. E ke ro la ukala. Ai ar me ko ngure pe e malu ai via. Ole o kangaka. E pe malu e le ngao ya. Ai kukua. Ore makua fai mamaso o me fai kangaka. E ke ro wa lucky ro le. Ele kiri. Le la ukala mo ia. Ya. E ke ro me nga fai e Victor Violia oi. Ora fa pu lobo oi a. De ai sore o kuibasa nga sa fai. Ke lo oi. Ala o le ala wo do o ka ngaka ye ngo fo le ayo keriso. E le ngi ka mai ka ngaka. E le amio fa keriso. Ka fefe anga maua o e muripola la resira ka ki nga ya muripola ma ka fiola o ke fai ya ai ko fo i ka malolo ni ko pare o ka ko e hape nga ho le algo fa makua ingu ya makua maka o kia ya le lo fa mai o ire ya Alex Afiro ma to tele o vanga le lo ya la mo modi me la tolo fa ma ga ye ko pe mo wa pe ko kia lu fu ko yes tele se ni na mo a oina sa o le pu ile le era titi e mai ni ye pe mai ni fu ya le ki io e vai a tu ele se ka mai e mata o tia fainga io ale ayo keriso ya e ke rola le kala mali e ngofai mai ayo keriso ya kia ya ora fa mai kanga ka o la fa to a o watu le nyusila ku sa le fa ko sole o kala ya va ngara ro ya ka ko wi o kiran sole al me a du Christ so pe wa ko ya so e fai ore mamao le va uso o kala mai ro fa mai fa fita ya siata finally mai le luas furu mon tupo te usanga wa inei finally o le foko a saunga i nyusila se vai ficar kanga le sa wa mo kirangi ko so wo Las Vegas le ai e ke roi fa mai ao mai o kirangi uso ro ko e rifunga dei mai le unu ai di ma nai tamari foi lai o mai se fo yo la le auroto ma fa ma kwa info mai e ko e sau ngi o kilangi kusa e ke mai o kilangi ia ai fiaru ro ia pia e ka uri halu fu ka un kar pasisi nga o lo sau ngi o kilangi mo ma kwa re me e ke pe ko no o tara kusa la wa kami mai au ngai la vaya ka fusi Miki pe fo fara e ngai fo lei ese foi le manaia la tovia o style la le ole ma ngai si ke pi fa le ngai ya o ka foi pi fio i ma puru ke ro mena o misi ai oi e pe yo ire causa wi lo si kai pe ka mo e fio ai me ma puru ai o so mai fa fo me o mo kwa marolo sia o ngol marulu Bueno, no, kwa marulu. Ke ro la le si, ke ro le e la tractor le wo mo wa. E le tractor. Oi fa ala ka. O kupa. Kupa ide wo do ngei o le tractor le ale ngi. E lo bingo la tale si o to fine te wa Ke ro e wo do ngi ka si le ka ngaka ngofo fo o kilangi. Ai lo o le loko ma le faku a ko la loika. Ngofo lo Christchurch. Le ala fo ko do ngafi. Ile ke ila mi o fa Iceland ngare mi o fa Greenland no fa Iceland Alaska e pe si ke li fa kenyo aisa
Pi skaili fa ke ngore aisa skaili ke o tupa. Onga ole ala le iso le ore kenye ore kamor ele o Christchurch. Ko pa ia o Christchurch. Me fa fai maro lo. Ole sila vaenga no fa longo ila lo Christchurch. O tala anga te mi wo umai mafu. Yeah. Ma kai mi ngoso ele mafu ele atau. Foi mai nai tangata uma e ngā kausanga le lei o pepe mori le olangi paipa. Olai mori ku. Olai mori ngā o mori ku. Mori fang. Tu sa fama wo toe fuki a le life a. Yeah. Ioi. O ke fisiri ala fo ile le wana faila utala na faila utala na mato filo inga o fatu. E ilo utala tonungo ina toe papatiso i o tau. Kuso koe whaare le. Ioi. Mafu i ngā koe. Ya, ai mo moni to ile fa malo ile. Ya, o ka ki e mo ako fo ngai so. Ako fo ye fo lang. Ya ka manga o rungo vangi mo him. Ya nga. Ya. Ka manga. O so de. Waru se ako ka popole ipe, se ako ka apiriki. Ya. Atalo fatu ya te oto malava ba. Christchurch. Se lau pasengi. Ma nei tele ia le. O le ala wo no I wasili ya kula Christchurch no wedding kongi. Ila wa ia, ila ka fau. Ila weekend le fua yai ila fa msinonga. Wa e u ia loto le lau mua maltato hurricane. Wa mawalunga ya ponto le Christchurch. Mawalunga ia ile imana yo mena mataanga ya ai me se fo yo le ele pisi de awara ke le manga ia ya nga file mu ma na ia tele le so pisi ku fu o ko va vo mai Christchurch le ai ya ona imotunga afana ya mai le lo le ayo keris mato wo mato fa mata o le Lato Stadium Folk Crusaders ya o karman ya fa tele ya awa o le la sauni ta alo ila lo le weekend le la sauni ona tu e ta alo o weekend nei le ta alo le sifi malanga le sifi la lo ya ta alo mo Crusaders so to ilo le weekend ona tu le ala afito ai lo masia mato au le Hurricanes o wa afo Hurricane le o vo la we Hurricanes o we ke de pulu le o le di no ni ya wa o to le plusa fia mako pulu fa inga so ole makanga ora fasinga o ko mako ye la nga ko me ki fatore fo la va ko koen ole matua malulu lo pa wala le o sia u bo lo e pa yo ko fa le akele malulu ya ai fafte telele maftanga fo ya sa fe ngai male tato fo I ai nga fasting ai Christchurch o le talia le taimi o le tatou fesootaʻiga mastasio tamaliʻi ia mai Amerika au te manatu le atua la tāhou se vaega o le tafaasoa la tāhou tafaasoa lenei vaga o le afiafi ona ua leva foi manatu fia faasoa ina inisi o mataupu o le ua laualuga ma agiga solo e makaukia leʻi mea ua kukupu e matuā matautia o le tele o le afiafi lenei ma te afea ai le ngata o le whaalau iloa langa nga sau le whaalau iloa le ala le pule rimoni ai afi po o lana sau noanga whaalau ai tele o le fiafitonu wale o le whaile tā porkalami tau ta iai hai fingo le stofi ia ono le asfarile lai le ise porkalami le lana na afuaina umisi taimi le ima waise avano e toi whaasoa ai peitai o le fuina vai atuana nafi ea o mano mai ai lunga se whaatala no koe vai ale atinu now mo le sila fia le totele o le vai aso le anke pe ale tinu o le ngengi usila o le vai aso le na te nei ai o tele I alu ila lu na faile matou kofe o le wo kau koe mafau e pera ele aso nga faile makou kofe I le mall ai sa vali mai le kingu pasi e pasi e fa pe ko ngore mall ia ala mo te sa vai tata mo sa fa I le coffee club I think po le aso ale o le aso lulu ale o so lua para so lulu para stofi para so lente nei o le foi lau te vai e tunga I le fainga mai ngole sum le fatara no mai e peia o le nei ia le foi la o to e manu mai so no finangalo ia manisio o mata upu
But I think o le o mau le avanoa. Se tato mua e korosi i Amerika. Ai tate le whaasoa langa a ta whaasoa. Ia e haru moku warka whaasoa. Ia, le. Pei tai o le o mau le avanoa. Se korosi mua tua i Amerika. Now, e iei le news na au mai Samoa. Na au mai Samoa le news e whaapea. O le... Wa kere kaka wa pisa le mere o le PG. Ia, ai fo ila le New Zealand te vai to au mai initial media i Samoa fa pe mai o lau fa sa i Samoa. Po le ale tūlanga i ai pei o laena afia initial minister. Ia manisi fo i o fai pole. Ia, mana tūlea. Se e anga kongwa mangu o fasidi. Wa o mata upu nei. Ia wane i fa pe me fo ila tunu o lo mata upu ia le afia mai mingi ska mangi sio vaenga. Le pisai si por kalami. Ai o le tātou tau te ia, e tātou te awhea uma issues uma. E se i whasiringi ai le mamano le tunu. O le uma mafuta mai ia le sunga i le teita i whono le ainga fast i o i haua, i Utah, Amerika. Ia po o le sunga ia mata ilinga pasi. Ia mata ilinga. Ia ili rivaenga o le afiafi. Ia waipeia e iai lona lo ulangona, e iai ia lona sila fia e tusai. O le kongeki anga i le news lea e tu mai Samoa. Le ala na mor sila fia le tu tele. Ia, whawhiro ia tu i lau talainga me tailinga. Ia polo sunga fo i le tai fono le ainga fast mai malosi mai Utah. Ia i le nei whainga o te loa, nai whailo fusiwa whato a tu ia na nei tele i lotu. Ia, whātara swafa maro Yesu Kirisi. Malo le soifua manguia, ia, lau whetalainga le vai malai, ngata foi lea, ia po lau sunga foi whale malu, vauliko, ia, ai ngata foi lea o lau fionga le a taua lua vase lua, talo whātua i foi, mose ava noa i lunga le tātou po kalama, tau ua al tau taiai, ia ngata foi lea, whawhelo ia foi le sunga le li pule le tātou Blue TV, ia mise foi au whainga luenga mamalu, ia whawhelo ia foi le mamalu o Samoa, ai mise lava Samoa i tawhai fia le neila lo langi, lo whapeona maua mai le tātou whaasalalaunga, ia ngata foi leo le tātou Paul Kalama le neitu la fiafi, ia o lea whatoa mai a ia sauninga fo nei o le lua sila mai ia o le fatu mai a me ta o fa unga seminale nei a mato i Amerika ia o ngai a mato i Amerika ia lo o vai aso fo fatu a mata ia fa unga fo i o high school ia lena a mata i fa unga ia seminale ia le sa fa u fo ia nei pe no sisira mal o le va ia le fa ku i mo le ula le sa fa u ia o le whakoro lengo whau ka upuale o se mingale ia le whako a pasikusa ma ua ma le li le longo a mai anga niusi ngā ia au kou o le li le o puloko ia o aula le whau a puloko ngā le whau ia man whaalo lava whakalo whakoi le maru man pa ia ka kou ningei ku la fiafi lo whaftai meni o se minale tate whau oio lai a le whako a e wa foi fa kausanga e fau ia e se fau foi kasi kausanga o so al fau sa ia fa kausanga o sa kausanga mo le o ia ai fa tai o me sili le o sa no fa tai o na o fau ia ai malo foi fa yo le faiva ne va ngala fiafi ole atato o sa o le tato mata upu o normal manunga fo ile tato taimi fa mo mata ilinga se mainga se fa maninonga o vai tu sa tu singa mai Samoa ai front page mai ia tau na initial minister of ia minister tope o ia fo o sui pa mia na losa mur pola na losa me se fo i o le minister sui fo maraloina ia le tofa ia va ao o te lo po ile stasina i toru mai o tau na lo tia ai e fa pe mai ile tu langa o le mata upu fo ile PG se menga se fa mani nongo le mata upu o le aso na so tanga na i minister e fo so kanga i Samoa Paftai asiata mo le fafsili o le PG ia o se tasi o
o investing fo ia le pisai fo ile wa manuia ai nisi o tato atunu i nei Amerika e ia ila le team nga matou malanga whaatasi o te le i lawe tono team lea ana matou malanga whaatasi ai le i whai atu se whaasoa i tūlanga lea asiata e mua ona o wasu vai malu i puenga i le sunga le minstau tupe por sui palemia i ngata fo i lea o le ia tauia suafa o minstaia wa leo wata tora vava ia tui i o la to wata watu mai lunga o le sunga ia minstau soi fo maloloina va au ia mal minstau fo ia fata Ryan Schuster o la to nei ia o lo afia mai tu singa ia le observer e fa pe foi le o kanata o te reta ua pulotu langa o te tau fo i lingoa mtai le o pulotu ai o tu singa ia ma nisi lava fa sala lau ia o le vaenga fo i e o mai so e news mai tu al patua se tu lo e le o mai luma fa sanga i matangata pe o e sa ili fo i tu mai lua ai o mai fo i le falo lo mai tua o a me tupu ai me se lava ni me ia fa inga ai le fa inga malo na mato i Samoa la i le lua vai aso taluai na to malanga fa tasia to mal team le o te le ai tono team ai o te wa uma na o restala ile PG wa ma fo ina fa manianga o fa intala i tua ni mato seleni na manto wola i Samoa wa o le mea ia i tātou nei fafo ai lo ni tūlanga fa pene e manuia i Samoa o na manto tau whaila i ave o wa e ai o tātou a inga tūlanga fa pena i a maua fo i ai fa manianga lea e a tātia la le PG a se yo wanga i atu ana i tususinga yo wa langa o lea e saua i lunga ma mato wata o le ala lea o lo ufia la tue fa anma mlama le tūlanga lea ma asu vai malu ngai nai ministaia o ministaia sa manto o atu awa la tone fito tonu ai meta o le pisinisi pe avatu tono Samoa avatu se pisinisi tono Samoa e tele ala tu e alu se tu ngai pe te alu se isi me e te alu le meta o le fainga malo la tu la i por active governments o ina e au mai ai la e fesilingia mo se pisinisi na manto atu la manto o sa o ai tangata peila o le sunga i le sui palemia ia o le sunga ia fatarai ia ma le sunga ia va au o tangata nei na o ia le team le manto atu fatasi ona sa manto ta mo fai foi le se awala e mafai ona restala i le pisinisi to tonu Samoa e mato tele i o atu foi le fai se pisinisi fa ala tua na manto atu e tau mafai ina ia mafai ona uia uma awala mfai ai o le mea le wa whaalongolongo tu iai e iai tangata langa ile tasi se team o le PG na o Samoa msalo e whape tolu team ia na Samoa o atu la tangata nei na o le sengi o inoa ngai tangata ai le se whaamala maina o tangata e winga ile PG o tangata la ia le malama le ala o ave se le whaamtalanga i o i le newspaper le a whaala tua le observa ma fasala lauia o ala to au mai ai la ni news ele ai le i mawhai ona la to mai sa ili ia vaenga tonu e fito tonu le PG e mawhai ona la to fisilingia ile melea o le tūlanga la le wa afia ia nai ministaia o te whaamalama atu langa o au sa mātou sa whai lalo le team le PG na o iai fo i tutonu. Whaamalia atu sa ia Samoa i tūlanga i o whaasala lau. Le ai, o le mea na lai o na mātou wa whea ministaia, ina ia mawhai o na au mai e iai au wala po process e tau ano uia mua. Na manto atu la, ele i whaapea la na te ena minsta nei, peta lia e minsta nei. Aina au mai e minsta nei, au wala po process e mawhai o na manto wo e whai mua. E pei o le tūlanga o le laisene, o le tūlanga. Ia ma whaapea mai, se i o lato sa ili. Ai le i whaapea la ua i oe mai ua talia le PG, le ai, e se le manatu le whai mai ua talia e minsta nei, whaamamai ngoa minsta nei, e le tali ai minsta nei, la tau te le te ena foi. Ai na au mai e la tau process po au wala foi e mawhai ona
ona manto wo e uia mua e pe o tūlanga na so se pisinisi ava tu ton Samoa e tau ona o e whai laisene ia matūlanga wha pēnā uma ina e mawhai ona whato ato e o mai lola ia ona o le tūlanga lane na e fia wha amala malama tu tūlanga le langa le ua vevesi mai e mai se anus pepa ia le observa o ata fo ia tu mai lunga mo le lua sila fia asiata ma le ataua o ata ia o ata o au e ona le post lea o te le postinga ia se PG lunga le post lea o mantua foi tātou e o atu i whafo a tātou whailoa i mataitai o le malo e mawhai ona pu e ata e whai e mea ka o memory foi lelo tātou o langa sa mawhai ona tātou lulu a au mani taitai ua whiriwhiria Samoa na whai leo la post lea iai ata ia na u whaafetai iai i se awa noa ua mawhai ona mātou whailoa iai ai le ua onu spepa ia matai ua kipi mai ata ia ai whai mai o le ua talia e minsta ia po ua afia minsta ia tonu o le PG e le ai ma se tulou Samoa lau whaafonga pe ona whai atu teimi o sola e le i te ena minsta nei e le i talia ina minsta nei aena au mai se lato whaamalamlama anga ini au wala e tatau ona mātou uia mua o le tūlanga nā lena a mai ai a o le tūlanga leo ua whaasau lunga o tulaula o whaasala launga ia o te matua i o whaasesea o leo walewa nei Samoa ia le PG e le peona o whai atu teimi o sola pe tolu pe whātime na watu o timia sa tau ona wa e la tau ia e whaafsa nga i mawhisiringia ai aua leo pongi safa pe o le mea lea lai langa leo a tato mai tau atu so se tama i mea lava ia afia ai le whai ngā malo langa i lunga whai mai o le mea lea lua whai o le mea lea whai ai le i ai se lato whailoa inga mau tutu matangata ia e wha malama ma wha ai loa le mea lea o au sa wha i tonu o le team lea na manto atu o au sa wha i sa o wha longo le lei e saunoanga ale sui pale mia pole minsta o tupe o fo i wha ile sunga ya Fata Ryan ia ma le sunga ya Va'awa ele i ai ma se o te tau ele itali ia la tau ele te ena foi aina au mai la tau au wala matou te o e ui mua ina ia mawhai ona ofi atua i le pisinisi o mai taimi nei o lai mau te ngalu luai au wala ia na whai mai ai e matou te o e tau mawhai ina whai a o te tau tino atu asiata ma le ataua i nei ai e Amerika ua iai tangata ua matua i whaamanuia ina lava e vaenga leo le PG ia ma le ngai whaamamna malaiki na malisi mea e tatau foi ona o le au vaenga lea e sili so o le melea e tatau ona o e toi alo whailo atu ingoa ia o lea ngu ia regulator le bank le central bank ai to a fa e peto a lima latou o le to tonu le PG ua mawhai ona tala i tua latou tupe tasi e tangata e tatau ana o ae latou so ia le lafi koe ala ka ua koko ingoa o e kali mea ia o lai ai whaamangu ianga maua le PG walo wakala kai whaalua kai whaafia kou kupe kongo le PG regulator ia leo a whai o kou whaalongo mai le kala le polkalama lea tau tai ia e leo ua o e tali fesili ia ma whaamalama tangata ia o lai ai whaamanu ianga lau o tō maua le foi an kamako i Samoa ko kuskusi i le time e fiakala kou kupe nganga kala kou kupe regulator ia whaamole o e whaamamlama e ei whaamangu ianga e maua mele o le PG ia ma le whaalolo lava asiata ma le iataua ma lo whaftai lau sunga mtailinga lono winga o le whaamanino ina o le vaenga lea pe a whai e sao la utau whaarongolo watu ma le whaafonga le e taua emise fo ore mai tau mai e Samoa e le eise mea o le a whaapea i fua uakalia e le whainga malo o wa tātou tala noi miniska kau ke kala ngoa i le whainga malo lono winga e le i whaapea ua talia ina aloa ia o le vaenga la ua au mai ko ke o e vai umangi au wala wa o le melea e a mai e fautuanga i la tau le tope e a mai e le se mea fo i le leo kuloa ngei mau ngei whai ngei e leila se vaenga o le a whaapea i a mea o lea e involve watalia i totonu le vaenga o le PG i totonu o le tatu a o lea la i le fasi vala muli o lau saungoanga longo winga
O lala yei ka ngaka i Samoa lava o loo to tonu o le tupe a Samoa. O la e involve le mele. Whamaunia sa noanga asiata. O le mea nā leo te tal noa tuai. Langa o tangata nei, e ta tau ona lato whaailoa o lae ua tala lato tupe to tono le PG. Pe ona o whai atu. E ei regulator le Central Bank. O lea ua mawhai ona tala i tua lato tupe. Ia ai ona o le puipuinga amatu langa whapena. Lea a ua lewa na tauntu la i mailantou. E whaama manino ma whaama malama melea. E iaia ua maua lato whaamanu ianga i tono le PG. Ia postari atu lea i whaafsili asiata. Ia, malo, waftai lea te wisau. Le ngau fia kua, wale skala rar kampangi Samoa pele. Le stalaina, ona i ai prosesi wa au mai ele minstau tupe, ia o le sunga ia wa au ma e tatau ona mantou peona o talano atu te mio whanu. E iai au wala e tauna uia so se pisinisi ia e alatu i Samoa, e avatu i whafo i Samoa. E tauna o e whaisela i sene, ia e tau ona iai, mea tutu unga uma ia e tau ona iai, aile i wha apea peona o whai atu. Wha mamai no minsta ia o au mai e nuspepa ia. Se tulou a asiata ma o nuspepa ia. O te whaingo inga mo meo ua whalo. E leo mai i luma e tala noa mai tangata, ai o mai tua fo i e lono winga. O tususinga uma, o tususinga taunalu i tua. E leo mai luma, e ailale i unga mo meo e o mai tua. Ia, o tūlanga na iai, e o fo i le toi ina lea mai le sau inga ia o tau o ai fo i. O sunga lea ia Kanata. Se o niusia ua tau ona whaingoa le laulangi mo la pisi. E mai maule teimi, ai pau ale mea nā lai ona aufia alua tuilunga. Se i wha mamalanga o le ua tā ua ingoa o nai whai pule ia po o nai minsta, e mese lava lea fionga i le palemia. O leo whai mei ua talia, e le itali ia e la tau le pokalama, na mātou o iai, o le se wha malama manga o le tūlanga e mawhai ona aufia tu, ai le PG tono Samoa. Au mai uma la tau ia proses e tau na mātou o e uia. Ina ia mawhai ona malato so sue ona mafai lola ia foto o temine ele i afoi ele stalaina le PG Samoa o le talasa o ana ele stalaina le PG Samoa ona ola ele i uma ona fai mato ta penanga ia meia procesi na mai e mistane mato te o e ngalu ai ia mar fa lo lava ilo sila fia i vaanga ia wakala lako kupe mai o i Samoa la walang fainga o banga i ko nga join mai Amerika po Australia po fesi mea walang faing kala ai le o le skalainga kampangi Samoa ole le skala ma vaina na masal ngale skala online mai ai le skala kupe Amerika ole PG ole PG ele na o Amerika wa yai umale la e ma faianga ele skala a le kalanga la kupe ia kalanga ka ngei e fa au ia kui Amerika o nga walanga o kupe Amerika o nga kalale ia le kupe Amerika o nga liliu le kupe Samoa o nga sena kule Amerika Samoa wala le skala Samoa o le awalanga le o lo malmalama anga le apa ku kupe Samoa e alua kui kukuila o kukuila la e kalai o nga avese lo la ko 5% e foi lo kupe la fo ko pe ava ku le Western Union po la me ava ku nga la fo ko le Samoa kupe wa le skalale le pisingisi Samoa ma lo fatai o le tele upu matala la fo ele tele sa tala fa tele le mata upu le PG awalanga ele o fatanga ina tono New Zealand ele le stalaina matulanga fa mo isa nanga Australia lau te loa lai talai ia o le to telefo yo tangata mai Samoa o le i lau tala le fai wali tatu fa so na la folele o le safa malele safa o filinga ngaka mo ai upo matala male telefo yo ila to mana yo mori mawanisi e ia ngisi o fai kau fia se la wa fe kupe uanga e ia ngisi va ya tu walanga no temi umalu te malanga tu ai America li ato o le matua ma losi o le alu America le melea PG
wo wa ai tino fo I ainga nga kala kupe makuka fai kau fia sifuru afe ngala wa rua I wa te whaalongo atu fo I le nei taimi ia wa sau I lunga le upu le o le PG la tau ia whapea mai wa poloka I le a ma le tupe matulanga uma whapea ia te au na ia ta o tonga tasi ia fina ngalo ma loto ma e mana ia le lei fo I le o mai o I la tau peila o I la tau fo I fautuanga whaale tūlanga tau tupe ma vaenga whapene walanga o te whaia tupera le ia taua ma pasi le sunga mtailinga au vai atu nei mea nei e iei foi mea whapene nei e seme la mua fo I tai whapea fo I lona wha tamiloina o le upu moni o te le I ngau se kupe o ngei mea o ke le I mau mea o ke le I polofiki ei fo o ingo la te tala o ke le I ngau o ke le I polofiki o le ala foi le ngai ala inga whainga tāna whaisa te tala walanga e fuafuala ka ia whaasoa I mori mau mai alea o le mori mau mai alea o le upu le mele nei le ia taua ma taidinga o le kero ka ngaka waka whaalongo I mori mau ma kala ngā kupe ma kūranga uma wai ai o le teipi foi le nei ola le kero ka ngaka wai kunga bua sau I runga le whaale fia ma le tūlanga o le Aula u fesili o le aso ia te oe leu te fesili atu ai matailinga. O le aso ulangona e oe le atu ai ngā investment po le alavare me tātou te tauina ai. Ua mangui ai lau ainga. O lau fesili, ua mangui ai lau ainga, ua kalai ua mau ai sau mea o ngā i atu ai ngā mea wai peye e fuafa pe ngā lau kau fesili aku. Ka kia ia ka ngā kalai o laku ko mai mea tau banking, ma systems and all these scammers, ma mea uma. Au ke fesili aku hau ia. Ua mau ai sau mea o ngā. Au ai ini tangata ua manui ai le mea. Tai, ma le fesili. I nei ai ile team leo te join ai. Asiata male ataua. E ova atu ile to afitu tangata ua mauala to ta vale e whaatau le PG ile vao le ivas fulu afe ana ile lua se lau limas fulu afe e alu la tangata le su e ilana ta vale ile taulea a la wa tutongi le PG ia ma ua pe ona e fsiringia ia ua mawhai ona tala I tua mātupe ua mawhai tala I tua mātupe ia o tereta ua atu lau whainga te walua aisi mai a ia ua mawhai na tala I tua mātupe ile PG o le ala fo ile ana lai o momo ma o muri aku ki team lea ia mawhai fo I ona iailo a inga ina mawhai ona mauari o fai tātou so se matua lava po se ele mawhai ona mana o e nau e ave seisi o lana whanau I se mea e whaale tonu a ilo alo le matua po tangata ua manuia po le ase mea laina alu e ele lei e tau mawhai fo I au mailo na ahinga iai e whapena le nganga o ina ua ualu I tono le PG ua mawhai tala whaalua tupe leo tau sa o tua whaalua tala tupe I tono le PG ua uloa manuia o le mea na oso I folo ma fau o ahinga I Samoa ia uangi koe kolo mai meo whaalwe lavi wai o le maangai ai o le pokalama sa o leo ke iai kongu o le wala na o ta mama atu ua whaalua na tala tupe ia ai telefo tangata yo iai e iai fo ia na tangata Samoa ua o ilunga la to account I le tolu se la wafe fa se la wafe le matou te nofo fa tasi ia ele mamau I se mau e mo fa matu le asiata ma le atau I maka waku por basho ke ngi fa ku kere ka fa pe wo poloka o fesa o pule poloka ngai o ngai le o ngai alu fa solo ya Amerika la ko ma le la tam fai pe tal atu la fsiri o e fo tono le PG aya o tele o yai fo tono le team le yai tono na ala no mana o te alu atu tono o le fa o le tulanga ia tato fai pule ia ai e mawhai ona o su e mai leisi tangata e maualunga I tono le PG le matou te fai me whaatasi pe a eisi si teimia wanoa pe a ilu manai au tulanga ia pe o le mele ua ta ua mai whape ua poloka ia e iai le afianga le ua afia teiminei a ua iai fo I male mantua fo I tono Amerika e so se mea e fai e mawhainga fai le plan P ma le plan A o le ala ua sosolo mai le plan P o le ala ua koe ola le plan P le ua ma lo fa tai
Ia, au te iloa ina nei tele ai ia le la au mafala ma le fele. Ai paule vaenga whaafitai. Whaafitai o lea te whaamanino o la utau fisiri muri la whaamanibole mutailinga. E iai se whaamaumaunga i tu atu tustusi ngā la observer manisi wa join ia mingiskangi i le PG. E se mai la le kalia inga whaalaua i kele i Samoa ia as a whole e kalia wha e malo. Ai e ingi whaamaumaunga wa join le PG ia nisi o ministani. Wana lena o fia luatua i lunga i le lua polkalama, wa lua polkalama. Masalo le iwa sulu iwa pasene o Samoa le laulangi ato le wa iai, o lo o luatu. E wha mai ngō minstaia, e le ai masesi o minstaia mai, nā tātou te iloa le lele tūlafonu. E le mawhaina whai pisinisi se minsta po se whai pule. E le ai ma se minsta o tangata ne ua ulu to tono ole afoi. O le PG, mar wha alo lava, e wha pupu atu aitari. E le ai masesi a ua iai tono le, ua join tono le PG, pe o nau whai atu. An pau wala na manto wo ai i minsta nei. A wala atou o le minsta o tupe. O le minsta la tau te laisene ina ia mo meo o pisinisi ma tūlanga whapena. Ia ma tūlanga ia o waoa, o ia o le whailau tusi ma tau te le i o ono o lona tofi minsta o le o soifua maloroin. Anga mako wo o ia o se whailau tusi. Whailau tusi e ma whaiona ia fisoso ani mai. O ai tonu e fito i tonu ma tau te malanga iai mo le whaatau nuina o le mātou. Ia na tau mai lole o minsta e tau na mantou wo iai. Ia o minsta la ia na mantou wo iai mātou tal no ai. O le latou fautuanga. Au mai uma mea ia mātou te oe whaanga ioi uma process uma ia e tau na whai. Ai lei whaapea ua i oe po ua in ngai minsta e ko kongo o le PG. Man wha alo lava. Ma lo whaapetei tele whaapetei mono teimi. Ia, o le ua whaamanino ma whaamalama na vaenga i tūlanga i Samoa i le nofuana a fionga minista. Ma le tele fua re toso le la au mawhala. A mai sau whaukuanga whaai ulai le PG. O se mea e ongo whaaua waingi kupea ngisi. Po se mea e ongo whai mare poko. Po se mea e ongo kaurong kaofi. A mai sau whaukuanga whaai uan tātou tau mawaile whaamone mtailinga. Tele ma le whaftai o momono whaftai atu ia o lua mo le avanoa ma le o lau whautuanga e tuu ai lau o e whiriwhiringa sa aloto ai o leo ua mātou tala noa atu ona o se whaamanuianga ua mātou maua pe ona o tā ua teimi o whani so se matua lava e au lana whanau ai eise me alu iai ai ona sila fia e tatau ona manuia ai e mana o toso mātou lana whanau whaamanuianga lea o le ngangana na sa ia mātou lea ua mātou o to tonu o mwhai ona mauani nei se leni soani tūlanga o ainga ma tūlanga whapena o le ala foi nana le on mātou o atu i Samoa ina ima whai ona se atu lea whamanianga o mātou maua i le wa e le tūlanga le ua iai le PG o lau tau tinonga e manuia e maua whamanianga le PG ai ia whai male poto whai male iloa pe o kalkalo aku o au ia nga o hulu ai ko kongo nga o loa wa tapo la kupe le kongo ka ngolo kala ko la kupe o le kala ngala ko la kupe inga mfayo nga usikwa ya ko ya lo male me ya ko ko kele ya ko kala foi ko fa pe ngal foi ngal me e ke fai ai o ia ile poto male ata mai mal fa auto ia mal fa lava asiata ai fa tai tele lava mole ava noa na o tam fai ai ina ia mafayo na wala e se i wha ma masu afa ngai whai pule ua afa inga mai whai ngala observa ma le li leo ka ngaka ia ai wha malurua tu fo i masu asu atu vai malu i poenga i le sunga i le sui palimia ia manai minsta ia o ta ua suafa ia wha salaunga le kongia ia malu ave fale so ko fingalo nga mako aku onga se awala mwhai onga nga koufe so angi mai ai i awala umai ka onga mako wha aulu fale aku ai le PG ma le kaingai ele ile skalainga le PG kongo Samoa onga o lo kan fai pe ia fai on complete uma process ia ku inga mai ka unga mako uiai ia awale le ofia ko le PG tono Samoa ma fa lo lava fa stai asiata mo lo wavanoa ia mo foi le mau tele ia o lua awal tau tuaina sio tato watunu ara ngata foi lea o sunga ia le atawa ia ile
whamanianga le atua wa whaia o makat whara o tātou wa le ngata le polkalama. Ia o le larolangi atoa wa mātou whatama mātou fo ia oe pe a pisirat a siata ia maua fo le mau ma le fonga ia oe le uso ta uso atu e mama e ta upu wa fo le ta ina le polkalama ia me se fo o le sunga i le pule tātou TV ma lau whainga luenga uma ia i whamanianga le atua ia tō mai le langi whamanuianga ia sa atu le poto ma le atamai awale tautuaina le atunu so se vaenga o le nei lalo langi. Ia mai se foi lātou uma o loo lātou follow i tātou po kalama nea tauta iai. Beo te tautino atu asiata ma wa kaule fia ingai Amerika onga wa le fulu lua vai aso. O le mele iai so se mea ka keo soku ai e pa o mai al kau kai o le mela e pe ale o aso ia wale ai lua po kalama o ko repeat mai lua po kalama vai el tau tai e tangatai ia mo tulanga va pena ia ai malo fa style tau tua la tunu e ala lua taleni o fa paleina e o lua tatu tamalang ia sa fa auto tu fa manuanga me se fo i o ngana ia te o lua a wa tau tua ina o tatu wa tunu ia ai mo fo se o la nei o no ia so i fuama ia manuia Alo whaftai tele me tailinga. Ia, whamanuianga whaftai mea uma ai o le maungani whaiu. Ia, mawanga i ka mai si full pasenge mai lau kalanga ronga wha e o lau PG. O le lau whai atu ne, o maunga ia e le lei fo ile maua mai e yongi ngai ma fo ile le sei whai ma wha maungianga. Wa le hute vai atu la e ta whao mai sa moa ia aloi Belinda. Ia o le PG foi no kala. Io. O vai tu no winga la. Maua me ala ngai ka pai winti foi ngai. Ia no winga la mo makua. Pa ngai. Ia ai lo fatele tu, lo fatu le sia tatu pito no iuta. Ia le foi vanga la via fitatu fatu famo nei temi. Foi ia, se va. Ia. E tele upu matala le PG. E kele. E tele upu matala e tele ese foi manatu malangona e vai luaina foi tangata i le mata upulea e vai luaina le foi te fai tau atu le kele ko mengi e foi le to tele o lo mene message mai ma meli mai ia ai mai se Amerika langa manatu mai se fatura utala o towe Amerika o to nei le tele na sau umai le tele o le tuainga skaili lea you know nga sa o le trading le si me nga sa mua multi-level marketing o le around the world o le pyramids ia sau le si kaimi sau me pengi fa so fu maloloinga kai fa pea le kama foi le pese pyramid pese family tree foi le lona ia alu o maku nga mea sau le si mea peye e sau foi le pe o le sau nga pe o nga ngalu foi le sau le si fafaki mai sau le si o le la o tato o mai i le vanga la o ke la ku i Amerika ia o le foi le tangata ala ngala tu lo li ato o te aru atu le taimile na o foi le si o te mori mau atu o vai ai kanga kala la ko PG o sa o le 10,000 even more. Fori ngomai Amerika la ko yo kwa solo le le yan mele. O ko ni ka ko sankengi On mo to tele. Go fi join. Anga fa go join Amerika fa go join. Ya la fa tu la tala. Na join ai le tina le ainga. E le malanga mo le tatu mai ala tu ia hana. Na join ai la. Wa le ma fai le fai mai ki ngale ai nga wa foi te alwa tu e fiu nai tangata o e fa sufi mai ya o fa tu ale se ye ai la kuloa na join loi o e a feta la le va tu ta mai ta ti no ngale ya vidi mai ki ngale ai nga mai la ave sa wa fe so join na nga o va ai kala nga ku pe ka ye ya fa ku ya le ka ona join ai foi mai nei ile vai sona so o ai o te whawhetai. Ko sa ile honest o si vaenga le na tango fi whaasain apleti nao le ai. Wa whaia ku ngai e le legalizing e ngi usila. E le whakangai. E le whatangai nei.
wa uma ina fai vai nga uma ai ka usia ki ku le bank account ma me uma ai la tu ai lole alert ele ma fai nga ele ma fai nga ka lia ngi ia tu so tai mai lo si vai nga si ala ule ta uola suafa ia asitina ma si ona so tai mai lo fa malulu mai ele ma fai nga o le melan tu puna to refund a to mai ale afeta la nga to mai a to ale afika la le nga lena join nei le tina le ai nga yo so ia paula nga o le vai nga no le te lo ya ua wang ko ya la fumana le ma u kupe ko kala le MoneyGram ia ana to la fuma ya ma to withdraw so in other words o le withdraw la ia le o se mea ka u se problem o la ma fai nga withdraw di piti sa ola le Afi Amerika, le Amerika ren ko fa fo mai la vai si vai nga. Wa me fa ngan kupu ya wang o kikiri ai. Wo le bang o ma kikiri fo ya ma saung fo wo le bang ma fikir lo ma ngai so saung ma kilo le ma le ngan on me. Ya. Mama fo lo ya ma join. Ya ma ke mo ngai. Edem fai. Yeah, yes. Le fa ngan le Financial Market Authority ngai usila. Ola ko ngai le o me fa pe. Na e su aku la ele fonga ele ba ngale ya ingengu sila ele ole skala ya le pichi ingengu sila so o manga kula ba ngai ale le skala nga kampangi ngai ele fa kanga foi ko sila ya me la nga le fa afela lina o jala tu foi la le mele no jala tu muri awa ole upo moni ana fa tanga le la fa kwala uia kala mo wa uia ana fai atu le mele na ai whaatanga nei. E muri au ka kaulo ka mawhau isi mau mea ia. Ia ai walanga pe e rima se lau le mea na ta whanongolongo e tuu i hai. Ia ua ta waaila li to tero nisi. Maybe, se whakula ukala, walanga o lea ua maua re tala lata mai nei. O la ua iai le meo le poloka le ua iai le tūlanga pe ia ua whaapea mai e tauna tongi le tax. Which is o lea ua complain o mai le to telo tangata. Sa lea ise mea whaapea nga saua ele amakanga. Ai whaapea mea o le ua ask mai le professor ia matulanga whapena. Ole tele yo upu. Tati tau musu fwoi ta ia whamatala se mea ta tele o iloa tele. Ai na o tala e fwoi o ila tau. O lea e la tau te fiso ta mai. Ai pelanga ka whaiaku. O le whawhitainga la ia. Ona ele i whaatanga ai nei. Ai ei la isi mea o ngā aru whaasolo a kope o le anu. Pe o le anu sasa whaaro le mga isi mea nga o trading ma vaenga whapena. Ia nā alu fo ia. Fiu e su ele au whai trade. Isi o gifting. That's the one leo ke whai aku ai. Ia wa e se whai kuala kakala lea. O le mele e whesiri e loka ma whau le atau. Po le a ele mea ea la inga pia manga ia mai a mea e whai e papalangi. E whai roa kākou, E koe fo i hala la ukalaranga le wo mangua le mero le gifting le nga whai ngi. He nga o nga mako wo le si aso su ele whale o le si au whai gifting. Nga o are ku i o whai koko are au whai gifting. O le wingo le tala. Pe ye manga ia mea e whai e papalang. Pa i roi kamose. So re ho mai loi li more au samun dali. So le ki whai a kuari. Maybe o se mea e design inga ia makua e whai a kere mare poko. Ai pe ho mai loi a dali pe o le whaingor me fo le pe o ku whanga o le whaswhalau a le whaingor mea I don't know. Maybe nga kau design e paralangi mea ia more specific people. Ka whenka aro e kupe. Fatoi fo. Ai pia sau roa palasi mai roa. Pia e pala roa iai kama. E lea se me e le leanga. Ai alanga leanga. Wa pa e kama se. Ele e whaatata la fo. Awai se whaiaku la ukala lea. A whaatu pēla utara le nei. Hei a taua o tangata o lewana e whai pisinisi. Ai ia ke hau e kusai o le lea i o ngi o whailonga ke kele ngi ngei me o pisingisi. E whai ngō fie o ngō karikonguinga. Se tu ai ngā system. E ko i kiki ale e sau ngā ruenga e whaia.
ai e milionea se kai mi vavi Nga Elon Musk ke fai fai. o e te mo ai ase ivanga ngar ko inga skai le ile o Elon Musk marga ka le onga Facebook fatu ai atia ore to inga me fo ile le e ia ore wale vanga ko ro investment le bank ma tulang fa pena la fo ia inga ku pela invest ia au kama fo ile le umar ka usanga kiri ngai fies fu wafi Ia nga kai korpo se ke kai pa se ke inga interest. ai toi titi ale bingo la utala toi titi o kale e isi taimi o fa longo ve o la to fa longo fa mkalanga fo ia ngai ko fa finge manga yuso fo America fa mkalanga le melia te lo e mo fa makala o alu le poku ke ngo fo yo fa pia Poio. Kai va ver o milionaire ngi mea. Fatu ole makua va ver o milionaire. Pe afa pe I am hoping and pray. Ele halu crash le ko nga system fa pengi. Awala ngala matua milionaire o makanga ko la langi. Ele ko yengi se ko fengi nga ruenga you know. Mo la ko le mangu ia continue doing it. Pa fa pe la le ma ko skweme a mo la ko fo ia langa o le melen online. Au ngeli sklase si no online. Ele sefe le pyramid, ele sefe le valele. Ele sefe si ko inga. Ole mai o te fai atu pea. Ia ko lo o wange ia fia o ke le fai ko se kala le ia fia se finga ngalo se o fa fonga mai. Te lo fo le vanga muri le ma te fautu ai ma fai ko mengi. O le kala ngai la o fai ko langa ele fa aka ele ma le mena tu pour me le gifting. To te sira fia auto. Nga wo or gifting fo ile le sa mo ar ko se la. Le ki fa mai fai la every gift la ko se la uma me uma. Ola, o ke flea lengo fai akula o kala. Ai su e engo, so la mai malava alele wo ese mari se o kuori lengo fai me isa moa. E kere foi kanga ka inga o mai le so la so e so mai kanga ka mea ngai ai. I gifting ngai. Ai fa pe o system. E ke kanga o gift la o koru se lau. Ia ole ha ere mea gift mai ele si le ha. Gift mai ele si le ha. Ia e kala le ha fe mo ko ko inga mele. Ora e nala no fai atu le tala nei vanga fa pene. Ia ka ko ma. Maybe e o no ia ka ko sa mo ar me le e que no pode arma fo pe abuse ka ko me le pole ale por ka ko so nga fai o le ko inga me fa pe. O kele ko pe o lima o ko fa nga so ro me sa e cafe mele vai. Ya. E ia ile stangata sa o malanga tu Amerika o falongolongo. Ola se kupe la le account le kala. E tangata la fa mai. Ola o milionga la le account. Ola no ta ingol tangata lea. E fia va ai se me ka o se milionga ko ngolanga account. Ka sa mo. O le la o falongo tu le o ile mele o tu la i mai nei. Ile mele le pe o porokai po le ale. So kalo sia la o mawhainga kala ngi ku pekeli. Ai le pe te ua poloka ai ngi ku pekeli. Ia. O whainga o mele se whainga kala. Whainga kala e wawenga square, wawenga profiki. Wale ke wa a poloka la kamale. Ke ro la uskairi kongo ke whaia le mele. Ke whakapela ue skairi au ke ika mai fua la skairi le atau. A fai le wo join se me fa pia ka ko ruia wai le yang me au ngi yo langa po le ama le ai ka fa vale uma e oi bank ka ke invest e ka fa vale uma. Yes, every day we are being scammed every day. Yeah. O le la fa tu la tala le o le me manga ya ka ke fai ko nga system fa pia a uma longo ka join a pe se la ka la pe di ma se la kupe ka ke join nga ma fai nga kala mo ko kala mai lo la kupe. Nga kala kong. Ko kala mai ola ka kupi. Ale ase si nale me interest po le me nga wa ye ko kong. Fa ka ai rom fa vai lo. Pe uma e fa mai wo ka ngau. E ke le ngau langa ngau ko e mau la wa. Ko e mau la. Ko e mau la kupi. A faila ola sa ngo mai pasi. Mata ilinga. Ua kala fa afia. Shua la ya ke au ya la usi ku ya ngai. Pe ko e muri e ala o le scam. Po le alava.
ia ele mafainga o kanga kaya makala ngoa ua lusi la ko le anga penga e sangi le 5 selau o man ko kala la 5 selau ai aru ai ke ua lusi sa uongos fulu afi o fesiri sa ku pele ongos fulu afi ele mafainga ai aru e pisa kanga ka wanga ula uongos fulu afi ai nga sign up le fia le 5 selau ai fainga sign up le 5 selau por me ko fa siku e mela 5 selau ko kala mai ku ele ai ma se ngor melia ma le meolo walu foi le ya ai kala fu mai dis kangaka nga saula ia le uma e kami ala le ko ngia fio para o ele ya la ka ko so la so ngala laude scammer pichi anga fu ye kele o nga fu ye kele nga ngau o is kangaka e ke ngau ya so foi so ya le na ai a fai wa fa le ton ya a ko wilo ai o ko wale le ma awor faya or kali nga ai lo ai le kali ko winga awa ne ima wale time e te faya ise me ai te le ton winga a e lo ai o ia o ia lo kali ko winga kulanga fa penga or so ifuanga ngei o mai nga ngore ko inga win some lose some ya fa penga tot wa mawala singa u fasi me mai I me wa kala pichi a fo ke ni join oi ia ai le ia se wele ro mo mai sau le ai wai e foi vai nga join the Lord Christ Church sa so kai mai nga join la nga kala America ai ngo pack la kupe pa mo ko mo kala ko kupe ko le ke le lang usila I think safe yo usila e ko sa wala ko pe ko au ke le lola ngisi a ko waranga Samoa ia le foka ka o ka pu Samoa a ko fo sila amiska ia se kikiro se me en fai le skala lenge kampangi ma vai po se mele o kanga ka ia lo ke fa ka di kala rola ko PG vini mai o forsale ite fio o leota mareta o Emma Lausen fa fonga mai la America uma ia a kala loko pichi fa moni ia mai singa fa simea ngale soso io vai fa mo moni maku pe ia la ka mo natu pe ia mana tu le io le sika ngakale lo ke roanga ngai kala pichi ia nga o ke la longa o mau mana tu le la wari se o ko fisiri la wari ia por me kalangi la ngi pichi o kala ko ruanga ia mau ma lei la mau manatu sila ge ke kai e alwa sila la ko ia ko solo ngai palau ma ai e fio lo ko le skema de pichi le skema kanga kare ale e va aku le pichi kanga mai ole mo to te fisiri po le ale fa minga le pichi ole pulotu ngau ole pichi ole fa minga pulotu ngau pe ya initial ka nga makanga ka system le ole ka ko suia mai le pi o so pulotu ngau anu ele le pichi ka ke fiu esu ele ma fainga e lo e fasi se siro wika ai ako vai aku ngai le ine su enga su e ka office me ko office fa mai you trespass aku client e ma trespass jole se ma kwa ko mari ya por metawa ele o afia nisio ele o join nisi Sabe a Betsy, ia se vai kau ko duas forma ko le au kai minga ir ma ko round le ma se lau every week e pe ia sau saving fa kai inga ya sabe a Betsy e lo hare moi pe mo se ma ku io le la wa ma fa ya wa e lau ngei mai ko kai duas furu afe
o lo ke lo fale lo ke lo le ya lo fale se ve e umana ka ku i vai makua i vili me asa ve e fai lo mai aka o le pichi ya o ke ku lo fale mangele ia mai rangi ku pe fa maungi ai kala ngai ai mai se le su ska ku pe ka ke e pu e ni le pu ro ku le ka ke fica o ke le su fu ro pa malo si mai fani e fandinga ole sa le ngo kango fa ma nga ya ku le ngo le pichi foi le puro tungau ai ole sa o nga ia o puro tungau ele o yai ese ale pichi nga ia sa o Amerika ala nga aka ko o Samoa ele isa ko pi palangi mo si la fia o ka ko le alfabetico fa Samoa ngar ka siar ka ko pi ngar pi mama ai le ska ko pi mama fa so a sa pi mama fa Amerika ai a fa Samoa ka mase ia nga ka ko pi fa Samoa pulo tungo e ke lola o le mea sili la le o lo ngai ia nga yo ko fa finge ye ngai le wo va ye kunga le join the PG au ke fa ya ku ke fa ke o forma fa nga join le o le fa ka nga news ya ke rua maka ke ku ku le fia o rua ya o tola ye se wa ke le foi fa vitai matai linga pasi le o fa manino le vai sua le ia ele o afia minister le fionga ia Mulpola na Rosa ele o le skala fo isa moa ele minister o se fuma loina ele join fo ele ngi se join ele o le skala isa moa so observer mo ko ia ko ke fai news ka ngo feli poki fa kan nganga le ka ngo feli eli poki ai ngi ko roko tango filo e report le fa kan nganga le wasu mai la o mori mau sa o ma ta ilinga nga sa fa ia ko kongo sa fa inga ola ko ia nga le ma le na ton wa la ko fo ia le ku si merko article ka ngo fila ko ili e report le mele tu si ko headlines mas to article fo le wa fa manino mai e se tasi o sui malanga mai America ilunga macau sos ke la ko fa mai po kalama mai ngusila ele ka ur sos fai o leu fa manino ele aila e mama fionga i minister le nga mako vakuaka ma ele i join fo ele kadia inga fo i Samoa o la le ai fa ka kia solo a ele i fa pe o kadia inga lo ia i mo fai ko apology ia ma to fatu ese fatu ese la ia ya le na la ya na ufa manino le na vaenga ya tato fo i mai tato foi mai la ia lea ia ile tato mata upu fa soa le atawa o le o mai auna tau mo mua ile falinga fa lo tele wa pia tangia mai upu na fa matala o falinga fa lo tele ale fa lo tusio le HRPP le pule remoni ia o lana saunoanga o tua o lana fa lo tele o lo mo moli mai ai se talo sanga muri ane u faongale upu se lui e fa sanga nga ile fionga le pale mia ina ia mafai ona lao mai pe su ia pe alu ia le mele ile pale mia malanga kuspa ia malana fai fe au fa pe na fo ilona la ngona ile fionga le pale mia e o mai fai se la fa tau tonga fa le tuspa ia ele ai ni o la afianga ile mata upu ile hit and run on fa umai lo le vaenga ma move forward now o ma na ia o le vano mo se ta fa so ile mata upu le o fe sili la a mai so finga ngalo mo ta mati nge ke o vave se siku a mai so la ngona ile overall o mele sa fa ile ala de puli what do you think o se mea i tala fia ngai po se mea ile tala fia ngai e amaka merka fa so masa lo po fa ko fa o fa ku singa ele se mea kal fia ngai asia ele ngaka ele se mea kal fia ngai a se mea fa vale fo ole on ka pu va o li mongi masa ele se mea la fie fo le pale mia
ai o ka ko fo la le ka ngo mai ya fanga ya la il pule le fo ke va ku le confirm mai ma ka ngo ma fa e ku le pa so le wo al ka ko ki so le tef of da o longo winga ko nga ka ngo ya limongi ya la le pule ma ku le pa ko nga ka nge ke li ba ya wi ya wo fa longo ya ai o le sa o fa fela la fela ka nga fa ka ki le nga mali ur ka nga e ngalo ka le nga mali ur ka ki la ka nga ya ka le ka langa mai e la le pure e ka wa ye o se me ma kwa le ka le fe ngai o se me le se a mi ko o se me le fa nga mau fa singo nga mi ko a me se ro ka ki fa singo nga sa mo le fa nga solo fu wa pese fa fie pa mi sur kan ka le alo sa mo fa ka ko ya se ka ko kan ngola sa nga fo le ki ula ko ye pese ka mo ya se ka ma ka kuinga fa daile a tawa o le fisiri lo ma fa taia le la de pule le va nga wa esu mai fa la wi loa a o le fisiri lo ma fa ma le fisiri ila sunga ai sa me la sa wi fo la au li fa tau to le mele o le fisi langa e tatau e kakau o nga whekau i sa o re kangaka e i for fui ngiu le la palapa. E le i saula auri ka o mai oe, e le i mori mau le la auri le mali e toa. Whaapea mai o oe leanga so are ka mai kiki nou. E le i mori mau, o le ala le mea la alai fuanga saula auri le mali e toa, po le fionga de pare mia. E sau fu e whaise rua whaakau konga. Le o le fesiri kele nga le o te fia fesiri e tuai. O sa orka ngaka le ke eimi ai. O le fesiri kongu aia. E ka kaulanga au mai sa muelu. O sa me ka kaunga au mai e whai rua whakau konga re kusipa ia. E whai i ngā leanga orka ngaka kongu nga sau kau. O lau ka avale. Ia o le Land Cruiser nga mai le Land Cruiser ala ko leo ka wifo o e o nga Land Cruiser you know mangisi me fa penga o le kanga ka kongu ala nga ka kaunga fiko kongu ye la udu ilea ele ese me ala i fuanga mai le pale mia e au mai faingi lua fa ka konga ele ese luinga nga mua ese me ala nga mai fu o tita mo fai fa so ta ai a fai o e ka fa pe mai male pisa umi o le aku le ai la ele o e la ka nga ka unga sa e fai le me le le ta wala tala mo ya ai se ka nga ka le la ka usa o ko ai dunga ai se ka nga ka le ve vesi umi le aku o la ko inga nga ke ru ko ru ai le o e ele o vevesi se aku ele o vevesi ai ya ki oe paule mele ye o le fiesu en ngore mi o kongu paunga a o le tangata le ai ma fuainga vevesi ele oe o la ko inga o kulepa wa fo la ko inga kongu nga ngai le ma fuai wa fa afia se fa tu la utala le o le me la fa nga inga i fuore ma liwo ku au e ka wala va a mai se fa le inga o Samoa si sila le ata wale le fitau le kono vi fa so me tau ai se ala ai fa nga ai fuor ma liwor ka mai kiki vai kele e ke kau sa wa ye osi ai fuwa e fai ma osi kau langa or file mu ele e ke le fengo mi ia me ye rua ora ale si file mu ko ke manga nga o ye wo fa fiang ka kalo aku pale bia wo fa fiang ka kalo aku pale bia ko ke o mai ka sir file mu ar fai ngā loku lenga fai kai mi wo umai fai ngā palo tali ataua le fai ngā lotu tele lava aire i fai ar fatau tonga ar fai ngā loku kele ngā maku aku kunu na matua tutulu lava matangi ri pale mia makaua ngā waku le kua ngai o kou o mai loa o mai lango lango ma lo ma o mai lo e fai mea o fea lango iai o fea na tau iai fa maka anga ko wo mai de kai mi nga pe ngai o le ale ku pa ku me ele ro pen ko wo mai de kai mi nga ai wo ma ai sa fa ma ainga se o ko fa ya ku ar mer ngai le ale pule ia e mangingo mai mala mai le anga o fionga ya le tua nga fa ma ai le ku le loko falau o le mea fo ile nga kupu le mer nga fa ma ainga le loko ku le e pa wa ke fiu e fa iso ka fiki e pule ha ku le e pa ya o ko uma
nga fa ma ai nga la le loko ku le pa wange yo ma ye fa se fa le lenga inga ia se ia fa ka un ware su engo le amio ko ngule ai wale le la ko mamaki to me personally le atawa sorry too late too late ka fa nga me le ko mai fai wa uma e ese le fa le ingo le file mu ora ku ese sa ilingo le amio ko ngu ese me ia ese mau ele se me ala a kawala mai ai fua ele o vevesi ka ko o sisi ale vevesi er ko le karia ingor fainga malo o me ko nga le vevesi ai o le ka ke vevesi o ngor ko o mai ka fa ale anga pe ma ka fa ale anga fainga malo la lau pepelo la lau ele o vevesi tato ona na o se maliu o tu au tu lo ale ai o le mele o vevesi kele ai ele karia inga er ko kai o ko malolo ko fa inga o le menga le vevesi e do vesi le malio ko le ka ke le vevesi o le ai fa nga solo ale process la ko ya let the process e ma fu fo inga langa langa mangaku o lo ka fiki fu au ke ka fiki au ke ka fiki o upo fai ka nga o pe au nga fu e ka la pe au ke mingoi au ke kari ki nga or ku ala longa le va tur melea ei o ko ke mai e fa se le fai ngor ka ko ka upu o le vevesi ai ma le fa olo a kaua onga o le kadia inga e kuila epa ma ko HRPP or ko ilalo ko ke le fio ese ma pawa ale ai fai pea la pea la laule pepelo la laule valea la laule le onga la laule le ro fenga ngui la laule le ro fai ka ole meranga ole vevesi nga a ole sa ilinga ole amio kongu ele se mela sa ngoi manga mau fai nga puspa ia a e fia manga e fese ro ka konga o sam la ke ro fa ngai ia tau sam panga le oru o sam weru lo panga ele ole panga ele o mo ke o fa ko awangi e avia fa pe o vai mo la no o le kangaka le anga sau o langa vaai o le Land Cruiser ma le urupo o le kangaka foi la le ka kaunga ruoi foi fengi ro fa ka ko fa penga na fa siro ko fa o nga le se mela la ko foi le fionga de parmia o la ka ko nga la auri la fa ya nga ko la ko ngai o tulo la ka ko wola maki upo ka ko nga le atawa e fea le sau o ele mongi e failau fa ka ko nga alu ilau fai lau fa ka ko nga pe awala nga o ele si le mo le ko ia o fisidi o ko ia la auli is a hit and run le se mea nothing so ka ko la dia o le ala fa ka ko nga la auli e sau fai le melia la auli le mali to o le ala nga fa ka ko nga sau fai le melia la fosi mai for para mia sa fa ka ko ele se me sa fa ka ko for mele ele se me para mia fa ai la ka ko e ke lo la ukala stick per por kiki ele ai ko ke fingu mia ia mai ai lo mala fionga le tua o nga se ya le isa pangio mele la ka mo fa fa ia nga so mai le mar ko inga le vivesi le la fo inga ya le inga ika ke le mai kia le anga o le mo ke maua le leia le mo ke maua le leia ku it is him ele fia ko ilalo fai le maliu o kaua le koa kasio kausonga o la audi al mali toa ai ngai fo ila ko kuai lo ranga kwa wow upu le fai na oma fo ina ai o yaku le parmia kai mi nga ai sau nga oma fo inga kalo sanga aku ai sau o kala wow kalinga kali le aku ese mea fa ainga ya ho por kiki mare va vai la ka ku ai nga por kiki au vevesi ai ku la nga wa nga ia au masa sai de penga or fa so nga va ku mele ale palafu le ko ke ka o mai or palafu merga au or fa mai mo força vili ko inga palafu apele ato ne ai o mo ka se la abia foi le kwa lango ele nga ka mus pe pangi ala observe al ko kilo ka lango ngi me fa vale fa pengi ya la ko wale fo o man ka ko ko spo ya do fa so ko ai va ai me la au mai fai talo fai
O le vai ma le maua lalo le talo fai ma faufonga o nei tu ai ngā tangata. Ai se tu e foi me ala utala lea. O le ala mea wa ora fasaren e mana e whaile nei tautonga o ti o le ala asu e su e le hit and run. E le se hit and run le nga su e mua. E le se hit and run. O le mea e o tau e whai tau talinga ai tau te le fia whaarongo. E mkua e se mao. O so mai fo ile ma o ele atinu e whai mai wa umana wha tau tō ia le ala na te lei. O whea na whakaukoe? O e malama le aki ngu o le whamasingonga le nga whai o le conspiracy. E le i kangi se la auri ale mali e koa, o le ala i le pule malongo, nga whai ale kangi. O le ale kangi, whai mai, ua kau pule la auri ale mali e toa, ma se si vai ma le au vahenga ia o fia ima fipule ai malio. Ua kau pule e whai ngi milonga, e kua ia inga ia, o ia lea nga kupu le hit and run, o le whaasa moanga ngā, o le mea nenga ko whaia. Se iwanga ngā kou ke malama le wha Filipingo, ka ngore koe wha Filipingo. O ke roe umar wha perkangia, roa kuru wha Samoa. Ai tau te fili lava, tau te whatanga le iloa le mea lea. O sia kako wā mio le nga umaku. Le wha masingonga lea kou ke, le wakele i fo i kou kala ia kalasa, a kou si kalasa. A le ubu kou, o le wha masingonga ngā. O le wha masinonga i le tangi, a le ala i le pule rimoni a yafi, ele o se kangi a le la auli a le mali e toa. Ele i whaia la sau whaakau konga. Onga o se hit and run. It is yet to find out. Langa o lea e umaloa. Onga kakauro lea, onga whaasa awa kuma whaasa ngā kule me lea. Awa a lela u whaaso atu. A tatou woa i ala sa o mea. Sa moa ele koe ngā kia se mea. Lea taua. A tatou woa la e tu sa o whaangi for me lea. E loa le keisi le nga whai ngai o conspiracy. O le isi la keisi le la asoso. O le hit and run. Kakau oro le inga. O le ala le mea kakau ma whai. Ua kakau roa la nga koso a kuro oi. O e tau mo mai le atu. O le whaangifo sa o le hit and run. O le loa walanga le ala ua whaamali e inga le whaamasingonga. E le i kau pulea e la auli al mali e toa. Fe pulea ai. Ma li o malako uma e le i whaia se kau pule nga longo winga ua mamala tau mai le tau pule e whao ongi le anga ia oi ai e ku mau pea lava le case lea i le mali o ka mai kiki lea a whaka oko le leila whaangifo a whamasanga ma le au vaenga ia makanga rua ngō leo waka kaulonga issue se warrant ai koso aku li mongi according i le mori mau o Samuelu o nga whakoa a makarole. A makarole inga. A makarole inga arsu e ngā me ka o hit and run. Maybe o le mele wa e popole hei. E sa oa. Wha makaro mele le wa e popole ila nga o le haka sa oa lea. E ka kaunga koso mua e kaunga charge mua oi. E le mawhai o nga whaia se hit and run sa moa. E au ngoa ma le charge mua. O li mongi. Period. Le ala o whakanga o so mai lea ki ngu ura kai miringei. Whakanga whio sofi mai au wari ia. E o mai pei o re pengi karikae o mai e kau pungi. Pei au tangata fo ile le pungi olo. Lei wha amaruru aku rea ki ngu umau kou. E saukia kou pepai au kou o mai whai mai. E saukia. O le makua saukia. Ioi. O le isi mele la va ai ei mafia va ai. Wa o se inga o le a alea. Ma le whainga o le ame o kongu leo le a. O le molia loa, whai se molia nga koso aku ri mongi, whai anga fingerprint, o usinga nga lau papa. Ia on koe kakala le ikua pe a umarfia, lua whai kula. Ia po le loka hai pe o le mena nga whai a Samuelu. Loka whakasima lau. Ai whaanu po kalame o hit and run. E le ma whai o nga kakula aloa, pe a le pasi le mele, e kakau whai le melea. E au ngā fo ila le whaasoa lea. Lai whaafonga mai le makanga ruenga o leo. Mai o makanga ruenga o leo li asiaka. E le kakau o ngā lako au maia ia whaapunga ngā whai e longo. E keu iau ne whai mele. Pai se lako susu e ngā a maka i. Ai whaakia e kua whaapunga ngā mei ngā whai longo. Wālanga lepa ngai. O lea lepa mei longo. Whai mai. Langa ele i whaamaungia. Whai mai longo komisinga lolo. Ele i whaamaungia mai e se le mon maua sap. Kau ako fersu suang fok
ai ke ko le so nga longo la ko ia ale foi ole so me ka mo ni ya sa se ba ko la sa me fa msingo a mai mo fa mo ni mo ko so mo ni mo ko fa la fa msingo na tonua ko sa wa ka kau ko so mele kupu o le kau mafai a o tou nei ma o le ala fo ile tu lo e ala ina tau afe ase tala tu lo mtanga wenga o leo leo le anga o le ko ke kau mafai a ia involve pea le fionga li pale mia ko ke manga nga o ia afia pea li pale mia le melea ape ako mali lie maia o le wakilia mai e le fionga le famasingo e le isa ko fe au e le fo isa fe au e pule a kalasa kulong ilanga ruling po le hafa ka ko le fia ia kalasa o ai fo se famasingo mangisi famasingo po le ar ka ko le fia ia ai a sasa lor sa mala o saule unga that's it kaput wo uma a ma pili ola ko a pili ai o le processa ia ka ko alu ai le merga lua ai me len ko ka so longo ai sa le ngai ma fua ngai mo ya longo e la o heke si la fia lai ko longo ya lu pe fo yo nga ko fiu e vala au ko iken ka lia e susu mai e sau e ka upo oile foi pule le nga ka ka u longo ile nga fa nga news le ro po fe o ma li solo ai mala fila finga le fe wa i o manga faila ai ka un foi mai e sau e ka mai po ai le fai pule a o le me mautinoa ave ese loa le sua fa la au lia le mali e to ave ese lo mo ko ma fau awai pawale o le me le ko ke ngau wai e ku ure hit and run sao ai o ke le lopo le hale le mea manga e makua e musua ia e let go le ngola auli ar mali toa you and to le epa you need to let go of him ave ese lo ma rofa fonga ai fa sanga e la ka ko wola su e peke ru fa mau ele se me la angingia mai e fu ala fionga le pa mia o le wo umanga faile ruling e mama ngaia whether we like it or not poma finito o le sila mele fa le ka ke o mai fai le anga ele o mafai anga ave ese ele o mama o le ala pule kuloa tu lo fo ainga no we kele o mama ele ai ma se me anga ka ua mai ai wa e mama ma o no le ai o le anga e kangi o le kau pule pulenga o le ua kali mai le kali le famasingo ngor kau pule pulenga le ia jawa e mama la auli ele kau pule pule ni si ha oe so rest assured ele hengi si nga kau pule pule e ko e fo i mayala ka ko wola ko e ilo le mori mawar kama le nga fa mai nga yai le pasita ma de kenge ngo ya mari ile va veao le o i kau ke ko e fo i mayai amaka kuinga ka ko ko amaka inga please ka ko ko amaka inga ave ese lolo ma fau awete fefe awete masaru salo fo mai si finge sa vai aweke popole aweke loko kele ave ese lolo ma fau ele yengi sing cons pai inga ngi me mo e longo winga ele yengi sing kau pule ai fai ngi me le anga ya o ele ai ai ka kau wanka ko ko fo i mai se i ko fesini ngia la le mori mau le e kau ke ko fesini ngia la le mela lono winga o le isi la si ke pu ka kala ide me le ia taua o le fai o morianga ya o e walanga ele ai ya se sika ngaka nga sau se len kusa dia according le mori mau e o ingala e fai la se kula o le mela ele te talanga o le meta upu le hit and run pe asu pe a fai sa o le hit and run e ka kaulanga moria mai oe ai le fa pe o fa maungia le ai awe ke fefe awe ke popole o le moria mai oe nga se kuwa inga fai susue nga se kuwa inga ai le fa pe o confirm mai oe go through the process la foi nga ko karkarie o ko le ori nga ko kai mi foi nga ava toi la aude le mali to fa aui puanga ai ko ngofo mai lunga re kemna ma ko karkarie ia kai mi la ure la papa esa awala ko ke fefe ko ke mai ko ui o mai melea ok le meu
Ya fa nga ka vale fa nge la di ma su ave la ma le ko ka fi fa lo ai li fa se me fa pena limong iso le ma se me fa pena o fa ya ke le ku kala ele me se me o fa ya limong a fa tau no la le winga la tala a te tau on fa tau no te mil la nga ele ka o mai fu me fa e longo e ese o Samuel afa masanga le wai te mil ele se me la fa maka ko ma tau tau wai fu longo ya le longo ko let it go ya arma ya let it go le o kako afa masanga la va ai le teimi nei tatou va ai ma tuli matai po le ala le fuafua ngai fai ai i se isi wala ngai a fai o fesidi le lo mafofa o le ala la fai se komiki fo ya o le ala le ko inga proceso le mea mana na vatu fa ra witele kasi e mea manga ngai vai de ke le fesidi ka o ko le media fesidi a su e loa la wa ngar ko wo ko vinga leo mai fafo vinga leo mai fafo ai le ma se o ko o se ifisidi o le ya la le process e fa ka u wa iso su e ngai e lo ka mai ses e sa ro ka e le ma se o ka u se ma fo ye ifisidi la me fa ko o le ya la me la fai wala nga or fa saren fai for komiki e fai dar komiki e su e ai le nga ka ka su e se ka nga ka ua ro ka mai o le wa ku ia e fainga ka fo ila ya ke ku lo fa fonga mai le tunu e fainga ka nga function le komiki le officially la o ila la so e komiki ia nga o ila o su le nga no get le point le ka o va ku le nga o fa so ale o ie ke mo wai manga ku le fa ku pu manga o ila la o mai le komiki su mo fa pe o su palmi life is officially wala nga ile ifa pe mai kalasa se ivanga nga o yai ko kongu o se kusinga kalasa ilanga fa ilonga fa pe mai su elo limong ne o ko mo mai samo vai me fa tu e sa ora fa so ai ele fa ku au ele o ke fiu su e peche se iva valu nga lenga mai o unga ele ai ma se fa pe mai o loe e fai se melia inga ia su e ai ia le pule rimonia ia file ai a or fesili la fa kupu mangaku a faila le la form aple su enga le o ai le la su o mea nge yo ke lo ya e le ma fainga ngofo su se sia wo ma se sia moria su ka moria e su ka nga ka moria or fesili la o ila le la moria ia e kari ai la official le melia e kali ai le komisinga la ia ke mingi ma au su o ai la le la modia ia nga pe uma nga ai se unga su nga ko su foi se o foi ko su se ma da ia me o ia fa so ai fa kai o ko fa ma fala ko ele e par mia il komiki le ele ka pa ka ngi fa komiki ai se me o mo kan ngo inga ele ming ska male ma como singo leo ale ma ngi sole pingi ko kasi e sui como singo ya le na tonua le na le ta fayatu yes e ma fai o ke loa a u kango a ma va ku ngi visidi le ko mengi mai po ai ka ngaka ke ma fau e ka kaunga fai yesu suen ke loa iva ke si mari iva ka u mai runga i o le ngo le pure ko ke ka u mai however le ngai ka kau peang ka ko ka ngofi e fai e li poki le issue instead or ka alo kingu o lo winga la le fa ya do walanga ofisiri nei me le e ka wai ka penga le or mor kan kai lang ngaruenga familia kulo ai le nga or peko ai o le fisiri wo mai ese ka ko o so wo mai en ka ko leo yes wo fisiri so or nga fisiri ai le amele ya do se fisiri o ai tonu la lea la o mai leo kulo esu a o ai for comic awa o le hit and run yes le la fa su ngol hit and run e lua va enga o ke kilo ai le ko inga il va ngale le atawa mua o le fa su ngai ngol hit and run e o ma sesi e modia
Po le fai o le suenga a bon i le kangaka o lea kua ia. E fai kankala kua ia. La winga na le te fai toi. A ofisiri nga e kakau ngoi wha mangingo mai ko msinga o leo. Po le o lo vai fa le tuma. Le mtanga no. O nga ko ngula. Ke le me fai ka upungi. Ia margi ka mo se ke ka mi le fai e fa nga le pole le lu ile. O lu ile fai ko ka mi la fa nga so fa nga so su o leo kilo komiki leo kilo le la ku sila o leo la fa nga so le asa mo le lu iso. A foi lo te fai atu. Ua pasi tulou. Kusa ua pasi mamau. Ai aki a ore mafuanga le a la yo nga o le ngofo le lei ile saunga fa kai kulou le le pule. Fa tai fo i lo loto le mai ngole mata upu. Pe kai. O le famsingonga nen ko fa ya ele famsingonga se hit and run. In other words, ele o le angi ngefu le afianga o lo wingoa i le hit and run o le ngefu nga paule me le sa ngefu o le wo mangingo sa ngefu le va tangata pe nga afia le la audia le mari e ko e se kau pure ngor me le la wo uma fa mangingo ele ai ele ia afia la ko so kali pe le me le ngefu o le ale me le ngefu o nga la ver kamalia o oi ia ula e ke ongo sai ke isi ma lau wha akau konga se ave pe whairi su enga i wha masinonga ai e ke ilo e li a tau o se mea mana ia e le tau fia fuaro sau i ki kau konga oi aru e kau konga oi ka fia rung kau konga it'll be nice sau pe alai whai lau wha akau konga ai le tau fia i fuare ave pe e su e wha masinonga wai awange e uma ro wha akau konga le ai ngakai marmelea ia awolongi ka ko karango se meka o se justice dia e fa ko penga ia fa le fa per fam singo la ko la me ele se fa ya fa ko ma fam singo e mo kwale ia or me foi le wo ia fa mo mole ia ai fu wanga lo fa nga pa lo ka le ngo karango ko fa nga ko fa ko singa nga fe ho ai ka fa ko ia ka ko Porque un ano ko foi. E ka un ano ko foi. Le fiso ka me resi ko inga. O ke i o so ko ngore vena le si sui faurioti. E ai fa bai. E o so ko ngore vena fo ngale nga la kiro mai ka kai. E fa karango e se me ke manga oye. Ai ka unga ko ngadi si pidi pidi o ka me kia o nga me o mo ko jor ko pe. Le go fa so ko i riskai. O ko pe o ma fo ko wafi. Ko wafi kiria a ko ya. nga uma nga ko lau mga o nga si o si ka kare vai ko ngore vea ia wale le ele ai se fai nga ka me ia e fai uma ai fa pe mai ai le fai ar mele o mga o ai se i me mari ai se i me mari ia ko mai lo di mai lo ngore o vai aku si kama di ko ingara ngalia o vai as mo fa ka ko fa mai pu ese o vai ele ai ma se me mo fa pu e langa o so fa fu se ia ko o vai nga ko mai la se ku pe ya o vai e ngare ko se la o fa ke mo mai fa mai si yo ele la ka ko ga me la gari a ko ku le winga tu pe tu Godfather ole mawarunga le ole faka ole le fe ole foi tau ele ai si ko fe eu ai le pure le que kai fe ku se pe ko ele que kai ya la auso ngi la ngai ku spa ya ma le yo lo te vet ma le mere o le van ka mi milo le au fai fa ko singa ma la ku spa ya fa ko ka Ia bebere fa bebo, mo kere ku per malo elo. Kene la me oye. Ya. Ore tali na ile sau no nga le pule. Malana lui. Ya.
ele ia mai ase fina ngaro fala wa telo le fonga pal mia au te loyo no sau no ile so lulu wa te mi matustala ia e fai lo mai au telo ngona o le a o ta fai lo atu le me ono tupu mua e se sere maliu le e se se kele ia o le mela kuno o le mela sa for pal mia so e kau ko i o ia se vaenga o pa ila ia le la ko e kau lo ma fo e ta tele io ese leiti o ala tau mawhai mana tua e fau tua i ngā tuila e pale sau na whasi o tia mai le tama na whasi o tia mai le tama i oi i ngō mal pākia i le pākia I see o i la le au mai ai la le tua o pata tua pai le mea o lewa na plan mai e au vai Pape foi le kau konga ke i whasio kia i oi mana tua langa o tuila e pale na sau male allocations le mai o le tama lea mai la uri tonu fai sau tala o le tama lea le fa pena fasi o tu lo wa le ai ngo tu au ma ai la ai pa kau kompu le le oh my good boy la o la e ko i ngai ia ka kia ko fa ka konga ai ke rola ukala if ever tupu la batur ka request le la vatula la uia la u talsanga e ma faina ma watu la ma ka fara e fai lu fa tutu ioe ioe ka wala ko mega ye wa ka penga fa leia e fai le mo nga fu le ka ka o fai mo ringa o fa ka ele ku umar ai me o fo nga le lusu senge maka ia e fai uma menga e fai le anga tau mai le fatalanga le tinu whakao koe wa aia kure e le tinu ngaro sau sorry la sau whafonga oe ianga le tinu umana koe o whangongoa ia le kingu a whai quality le or koe ngā mingiskanga iei koe o whangongoa sorry whawhewhea o le se so se fisile aku o le se ele se kalila skaka ngā mingiskanga mua a siaka o koe o ofo i karia le kingu me le whape mai o kalo whai si ainga o ka kaunga ave se 2 milionga 4 milionga 5 milionga se 4 milionga whaangalo le mea o koe whaia sole o lewa na ta whaatalitali po le ase whaato whala inga o telefo i tala ma upu ai au mai le whaato whala inga o le sailinga o le ame o tonu o le atinu e su e tupe pa wale o le mea no piki a ule a taua ia leanga o le tangata o lo na o langa o tupe o lo na o langa o tupe e le se tala vane ai wa fo me foi le na fai i fast au fast e o fo io e tele upu matala e o fo i tu malo e lima suma dasi le matua pe orka pe apenga pa i pomu akomika di tau fai o ma liwis ale o fa pa fala fa pe ma tupe o le lopo fe wa ve isi tupe o le ala le winga o fa metalanga o le tangata ia lea o lo na lava lea i lau tilo o se leni mai fe la o sa ilinga o langa mi o kongo sa ili kupe fo mai ave loa te taulo ile malona ave se 3 miliona po se 5 miliona pe a fa pe na una fa ile mi o tonu o se mi o kongo ave 1 miliona ma ko mai fa kupe o se fa mo ngale ava ku ila usunga nga so le wasa o ari ko o e se ri mal fa nga malo wasa o ari lo waru e se wasa o lo le pale miari fatu le winga la dala o le tu ainga fata furu le te so na ta fa ai ni tu ainga tu pe fa pe ale tu nga ngale ma wa se mea kivi ku ia ile ko miliona ko miliona fa ka pongi e tau te sira fia Samoa a o kango fa kusa ia mana onga fai pule nei to olua ia te au e fe ololo mai le tu lo le mana onga o le ala le puli ai a ko fa fonga i kua ko manga onga o wei o ie ta oto mai ai Samoa ku ai nga pale mia wa o le mea kongu wa le nga vevesi ai nga le fia o ia e lango la audi melea le nga fia manga o ave mpare mia fia manga o fa pe o ya o la tu la ale na matu fa ya tu ya te mi mo le nga mako lo uma me uma
O le winga la le o te whai atu ai. Le la ua kou sila Samoa ko ai ngā kalangoa mai e ka ko ai ngā kai le pe anga whape o ska ko kai. O le loloto ma le leanga o tua atu o le tala noa lea le a tau o le whaafonga mai le atunu ue. O I tonu la vai a te au fo. E te tauna ilo ma sa ili ko ai ngā kalangoa leanga o lai momono atu ai se sa vali o le bribery. I finga ngalo ma kua ku au. A te mo mele wingo lau ta. Le la papea be ku penga ya wa. Le na tonu wa. Kusa o e te tau le whionga le pāle mia ma le whainga malo. O na toi ai masi fo fitalai. Whako ka kaunga sila ko ai lenga ma vai lenga o saunga le pele ono iai se vaenga. O e a fia hai ko inga saunga whapea. A o tau tu ulo loto tangata le leilo langa whako whala inga. Kusa o le ua kango whaatupu manatu I makua ku au. Kipi lor ko ua suer whamaongi. Ai fi ngauro ia Moscow ku pele o manga ia o whale le ka o milio. Ma vai. Ai pe fie ni fa pe la si le fie la ki ngo fa mo. Na le ngale mo wo si fam simo. A fa lo te fa atu. O I e tatau o na fai le leima ma au ili. O fionga lo ia sili. Me se fo le fionga kanga ka le afia. Ai o mai lo mari pule fo ile le fa makai fa longo o makia ia inga. A fa longo longo ina tangata le. E fia ke le ko inga karangore. O nga vero le ma me o fa au Sofia I fuasko inga io o fa savalu ma e markingo ma se o fa ku a pe mai ya o lo fi nga o ka o ma ronga ma se kupi ai ko fa ia ku nga le o pisa ma ile si fa I pule le ka nga ma se 4 miliona po se 5 miliona si ai va ai ta to witua o tau pule nga ma mana tu na tunga o le ko inga ka le a tau ma fa nga me le tu Mo le smea fa mai o mali o kwa o fa por kiki fa. Ya fa por kiki o le sue po ngo mori welcome. A so le kwa ka fa ngo la vai finga ngalo o le kingu. Se fa ke ringa se. Ya fa le kaka ku ngi fa fenga mo ia ko nga ka. A foi lo te fai atu ai for somebody o le loa maker o se vai ta tau le pa maua lalo ona e mafua mai le atua se ele se afio nga le atua ia sili o nga leo inga lo loko le anga kupu mai e la wa mio vai vai le leo inga o le loto le anga le ala ua pa mai e markala sau fa fia e kala ngoa mai o le tangata fai tu la fono lawmakers o ko ia o sui o parliament ai to o mai ta fa pa ngai no a to talam fo mai a fa ia lo fa mongi ala ma sa ili de me mongi ka ro ma lo nga pese ko ru milion fa file moile me ko o awon ko ke le me fa o mai la fa o mai fa fe no bo kan ka le fa ia moliu a va ai ta to ke ba ngai I me fa pe ele kai kia o na le ta te fai atu I talo fai wa ta fefea pulu I vai ua matua ngao I se meta o se tofa ma se utanga tala no mai e matua tu lo fa fonga le tunu e tala no mai o manatu kua o ha manga ku ele ngi manga ku ang o se vai ave se koru milionga avise pe o le tu la foi le ku ye linga fa file mo le ko pisaifu toe o le fo toe sau le o sau wa ia fa mai bo fa le au nga ina le ma ita to ia le o sau fo ia fai mai le tala fa le au nga ina o le sina sau no nga fa mai ta to waru se fo lo no winga o ia foi la le si le fia le na pisa de mele se fa unha kalasa na o tau si la la fa me fa pio fa no tanto waru se I pe fa pe o ai la o ko ai ata to pisa tu nei me nei le ata e va ve ke le filosofia mai fa bai va ai le ma fa am singo ma me ai tato ye e ngaru e fa tasi o le la to ta fa toru le ai vai me o mai fa mai ma to tia ye tu e nga la fonga ma nei tu e nga fa metalang a o le leva na no fo fa tali tunga ya ele a faina Samoa pe no fa yatu
e tāua i o le malangalanga mai. Leanga o le ua toi fo i le pusi ana pua. Te loto o tau o le mea pito siri lea na matanga. O le mea pito siri lea na matanga. O le paia inganga ke ngeinga la lau le HRPP. O ia me whaavaya i ala ukala lea. O te le to e tali tonuina se tangata mai le koe mai mawangi au kala le lei. E to e whaia i se tangata. Nga ngongofo lau mai le leanga o ngisi. Ai uma enga. O le aia kau ke whaavaya. Ai koe o mai fo i koe kukuma koe la lau ni leanga o. Nga le pisa aka ka o a whela ko sapra fo sau. Na lau mai ke wala lau nga le whamkalangi sau ni whai mai a fia me. Kusa lau koe ka o mai a. O fia meris ka kale siringa leaka. Pusa lai le leilang whamkalanga. A le mai kau kaka. Le leanga le fia meri nga whai. O le sau fafo. A laku whalang whakongunga. O la ngofa miska o leo. A sa wai e whai sao ia whangi ia longo whakongunga. Le lau koe whai koe kau mai. Ale wa tau mai. Koe kau mai. O le fesiri la le observer ma utou ia le ko ke kilo masai ma tau sa iri masei ia ngai le whionga parimia. O le ala fai wo fian ko mai kusi ma ku wa ifo mai o le pare mia o sau fai unga lai ai le ale o mana ia le sau no nga le tinu ule uslenga o ila le manino ai ele ai o me ale nga fai ku la e pai mingi ska i le HRPP le fo ke sau fian me fai o le si me nga fa mai ele ia lo ia le me nga kasi ele ka penge ka e mangi lo me fa mai a kos kolama la me ka kolama nga fian me ele ia ele a kolama se o ke le mamla ba le ku fai so o ke ngu pule va pe ele a kolam o la me ka kolam ala u me la kolam ka pinga ya o la a wai uma la o ka pinga uma ko ke le fonga ia kwala o ia sa fai masui o parmia a kolam ke e pora ko kolam ba ka ngoso ia o kolam ba o ngumela o la fiero pora ngumela o le afor o fonga ka pinga ka pe nga a fiembe ai e mo le a kolam talo fai o la ulea tala e fai ua ile fa soa nga iau me ia na sa ni fai mai mua o le tua lalo le por kalamele nei o le tautaia e mo le tinu tulo ta wala sunga langa o ele ona saunoanga o le tua lalo tulo le ingo tu au ele ai ma se mea la e kau fai e fu e fai sau kala e fai nga malo e aru se kuper malo e kokongi ingi me ele kokongi ele malo tulo ele totongi ele malo ni miliona ini ainga e popungi se me tulo e tapungi ai ni mea o le tau su e atu fa maongi male me kongu o le mafuanga le wa ve ese ele ku le malu wa ve ese ele ku le pawa mo ko kai ka inga ono o to me pio ia le fa ya ku le fa fonga la tulo la le mela ave fu miliona le ku ale a wa fu tangata ngao kangaka kuro ngao kangaka so arka mikiki de ngao fa nga malo so arka mikiki de ayai la sa ko miliona o yai adu ave o le ainga ayai foi se ko miliona po o lava wale nga ka u mai ioi ia le wo sa le lu ia le ala pule me ayai ngi ko miliona o to ave o etasia so fali atawa and I will refund that letter again e kasia le manga onga nga koe au mai ai le ainga muri o le manga onga nga e o mai le sola nga ngungu e alu ese foi fia me mar ka inga o ngungu ai le kadi alu ese mai makanga kaya ngai official ombudsman le kali lava o le manga onga o le ngadi po fea o fai ele su enga lea manga koren koe kusi ombudsman makusi panmia temina o yefia me pawanga o le manga onga le nga au mai kakia le anko foi le roku au le nga kurunga le road show fa nga le ai kakia ele se kamar nga ka ko halu le mele nga manga nga oi matua o le mele na man na matua justice for their son kali aku le malo ingi su enga ele ask mai le ainga inkupe ai a fai wa mazania o ele mele o autupe fa molo au oi makapungi ai me uma aru pe e fai nga ko inga mea ai le ai lava ma se mea
o le ate e fu o tau mo fai tau mo fa sufi de malo ai o le fesidi nga ko yai ngai ma fia me nga ko o vese kupe ai o le vonga e me ko le ave la o so ngai mai ngai e fia le lei ngai pe afa maungi o le nga pisa ko ngai nga ma ko pisa o ko mara mara mo me nga o va fo nga va ma ko re kar ko winga ko kai kai nga fia me o le me rea ia la o so la nei e va ve lo ka fia le lei va lea a le asa o me nga fa e me ngai le fo ko ngai fia me avela se milion ngar kai minga ve si e me rea ai sede isut ai si kau pe pero me ma se fua li ma tau fia le lei fua na wa e to fo ia lau tama le na o lau kama kongwa nga ma fua nga sa ve ku vai rua au e fatu sa wala tala wa ma sa di fo i le tinu tele po le fo in le wa e to fo ia po inga wa to fo ia lau kama po nga wa fo o lau wo ma mai ma lau wo le leile a va ku ia ka vale sa mo ma me uma o inga nga sa ve ku vai rua ma ia makanga o i fo na ma fuai na le ko e kari konguinga o ele la aulia le mali toa o i kongwa le ato ya o lau kama le ma foi nga la ku lo ele sawa anga la piki ele fa sawa la aulia le mali toa anga fa nga ka vale ia man ka vale le anga la ku sambo ma kere kanga ka kangolo alanga o la he wale vanga rua fai pisingisi fa nga ka lo ya o elanga wa sa ve ku vai rua ele mongi e kala kuspa ia ele mafai o nga e au nga ngia kua se rua walanga ke fa sidi lesi a lele wa ko fo ia le wa ko fo ia fa kai kai mai le wa ro fa ka won ka vale le wo so e fo fa ia fa sara lo o to va ai mo me o tangata le mau tonu e fe mo wai kanga kai re kala ngoi kuspa ia fa pe yo le o ko kai rungo le sami e fe la fo inga na vai ka ko le sa fa pe sa fa ir kama fa sala la fo ai mau ko le kema pe ye ova fo ile le fa ma kilo no a e vai tato ye e sa fa mai pe tanga tai ova fo ile le e pu e ko le kema ko ma ka fa kar ngonga e vai ko fa nga a kama lo mo wat e papa aka vai kilo no ngale langi pe yo nga are u po vi fo ile le vai de la te fua wa au ko ke fia au ke ru fia ma wa fua le o fa yatu ai lo au te ru fia asiata fua mali atawa la yaru pe o fa tawa ta vale ma eri fo lunga e me pena ma sani ai e ke la laura le valea mare makiva mare ma yo puroku ya e to fo iai e lau le vaelo si finge fo ngale wala ole ni na ko ali e te lau le vaelo mare vai pi o si finge ma me uma ma longa ingoa ya le fo e to fo iai o to va ai mai e o ma fe sui ya kure o eva ai mai e o sui o se kaimi wa o le tu ma e fa ai ina Ira wa fa peo leina wa to fa peo leina na ole to fe mo wa wale lopo fe le me o ia fa mau ku se me se kasi wale longa se me te lafi ma e tami solo ai tau fa ia na wa tu ta vale ale wa so mai fu e ki fi fa sara lau lo ngola nga kama ku ole ki u le la fai manga o ngola kama le le la ko ka u fai mai vari mai wo e te ilo la utala au te ilo la por kala mel na malo va tu lungo o sto ino le tinu e una fa le tonu e marso i fo mano no ingo le ki u karu la ko mai ko e fai ko mai io por kala mel te ni tau fa ai te lo la a o nga vevela le fola le mo ke yai ele ma fa inga apa mai ai too high and too hot o so pea o e fa vevela fio ka vale mai halu pe seo la u me nga ki ka walu seo o te tau so mai le fola ka makua io ya Wite so mai le fola tama matutua ma me uma io o so pe ina le me fa ta wa ta vale ma au te lo o ia va ve
e va ve sa o le nga le ka e va ve kongi e male lo sa sko inga le awala nga o nai te sila fia le ya o to ina o mai io nai te sila fia masanina sa o lona fatu e fa le tonu e ke le mo mia la ro ka ngai puresa ka ka mai faku tulo le tala le fatu le tala le lo fa le tau fa ke o ko ia ko ke fa so so ma o foi la tinu fa ke oi ele ole aru ku per malo nga ku mai ai o te sau fa yo ta to ngai meia ai e ko sau e ko manga ke fa sang au ar fa sang kau ilenga a mai ama io na la fa sang tau ile malo tu la mai o lo na ave ye ile fa tu tuanga o tangata e o nga le afu nga ko kongi e mengo o mai ko ke ka o ko ai awala ko ke ko fa sala ma ko fa pa kau e mea na mafu ai ono to ti e mai e kau peno ai mea ngai fa le kom nyala na e wa vatul tala male upu fa pe fo e ke ngi mo ai sa we ke fa ya mingi fa makalanga le ke loi no vai ya ile mo le so le na vai ai ya o sa vali ai pista ngata le taulia ya mato sa vali ai ona le usa mo le mo sa fa u mai malo yang sa fa ye wo umar me nga sa nga vai kai mi afio mai so mai kala mai au al tabile nei wa kami mama ko lo wele se kala wa ka ingo ka ki ko kilo ye wole ko fi kalo ye mai mo taimi mai mo for taimi le ye tatele fa ya to inga tai fa pene e se fa alo mai mo we fole fa alo tate ave ye wa umar taimi na ave fa alo ele ama tarpo kala menele a taua ai musu mai la ta angiru kos po mai la ta stasio minister tasio la sa fa ko ngor officer me fa karikario officer par mia la ka wole vai par mia si va ka ni ka si va ka ni ka e vai ka ko we vai ka ko ye ya la fa dia ya wala va oi vai aqui giro então vai ele ai se mea elilo dungor kako por kalame le ngor por kalame le nei Samuel au fa fo maua mal so tole atu or por kalame le nei wa au fa tasi uma ye loto tangata fiesa ili la mio kong ale le ko sa fa ko kongo official par mier vang fa le potu fa tari le fa so no le no mai le reception le sa fa ima ye o to si sila la tato ye o fea ma e koe ua si pale mia. Ai si sila ni mea, wa kura ima. Mo kau kia. Ia. Ta ua la le whaasoa. Ta ua le whaamanatu. O le si vahenga le mata upu whaai ua mate afe ma iaire ma whaasoa. Ia. Se i ta afe mai le atau ai le keiso ele keiso le o le fionga yana nai sunga malo malo sorry ya si so ya kuki si le o mga ulawa o confirm le atawa e ye tanga tamata utia le nale buto sa fa I dono official par mia ko fia le vai par mia ya si mama fa si process kaki alofa ke ron mio ke alofa le atawa wala ngai le ise me lilo lunga e kongia ku lunga e ka ke musura yo so se ma yo sis e ai sa ro si ama ipe oh my sorry e sa wari or godfather mia ia kami ile lofa e kami ka wai o nga fai sa o ai fai ku sa o ai le sa le ka
Sorry. Sei mau mo keisi ai ana nai. Ai so ko ma fo. Yes ko ma fo. Si. Ku ka li ko mai uma ya. Ku ra ka. Ku ka. Awo ni ko do mai ka awo do. Ka awo. Wa ka o ka yo. Ya ko do kum le mai reita kanga ka ye a. Le mai reita le nga emmo me ko ngi mai asi. O le mo ki sa fa ia fa kari kai me vai par dia sila mai. Si vai o ko la o vas poio foi o ko na o vas poio o ko mai do. Ya so ma fa tato me mo mai kai so na night now. Ole case lea. Tasilia case o le van tali ai. Matuli matanga o le ngore case wa popular fo. Ele tu lang ole mea lena manu mai ai fa pe mai o lana numero le sa ma wai information le sa sendi o. A le la wa so tanga ole va tele. A ole la o manino mai. E tu sai o su enga leo sa fa ia su enga. Ia ona la tu avele o ise review o official attorney general po le lo yesili. Ma o le la o fa malama fa la o itele mai ai. E le fa maunia. Now, ele i maua se au ili linga le tatou porkalame ile details o se suenga. O te le loli a tau pena maua mai ai. O la whangi pauli mele o ke iloa. Sa whai ele, sa kai asa le whangi le susuenga lea. Inspector whaifuspau ia asa. O le mele ale ingo wofo. Poka umak ngian masinga lea le na whangi susuenga o le ACEO o le ale aonga. Se kama kai whele ia kuiloma e pini a. Ma kauria susuenga nga. Eli susue makanga luenga nga sue lo ia al pisasi. Leng whake ai. Alai painting lesi susuenga lesi vaenga. O loki kilo. O susuenga le mele ket fongi lea. Ket fongi lenga mo kwa fa mo ki ngo mai lava afamasanga. Ko sa ngo el parmia. O ket fongi ngai. Ngu mela. Me uma lava. Ai persu suenga kongi o lo yasili. Lam kusa renga fai lava la kon la kusu suenga le sitwa puno. Le lai fongi me. Ele sitwa puno le fai. O ko su ele le ko ye le. Ma ko ye usila. Ele su suenga le. Yeah. E ia le vanga fa pikoa. Independence. Yeah, la ko yes. E ka vanga independent le susuenga le fai. O le fai kongu la vele longi. So le fai ave le la ka we fo le fonga le lo yesili. Ele fai lo yesili susuenga. Ma fai e fonga le lo. A sabe ka le ko ai le lo ia po independent standard authority fo le fonga pala se le lo. E fai susuenga le. Ale fa o kamba e fai susuenga kamba firme. Ia ka la ke kwa o le ka kongu le fonga le ka pura fai. Ai mese o lenga sa ngo mangingo la vo ia fa masanga. Lango inga al parmia. O ke fonga ngai. O fela se me bo ke fonga ngai. Ai su makaro ko su ngai fa ele. O su ngai su ele fonga im ka pu ele malos. Ai ka pu le. So le ka pu kwa malos ia ka pu le ka so ele fonga al parmia. Fa fe nga ku atio. Ai bangi su e kamai komiki le mka pure e le fika we ke o mai le se pese le o se me sao se me le kongo mo se me le sao le fai ye ka wa ia o le mo fai fa masanga fa nga benga me ia le vai le me vai como si no se fa bene o fai fa pipi o fa pe wa la me la mo e le la ko fu lo be kamai ia mka pure ka su akngi le fo so mai nga la ko ia fa mai o ia la lo mi mika mai wo fo ko fa nga no ko wo e kai anga fa mari nga la ko su nga fa nge pa fa fai o lenga mo worker fo nga ngai ko mo me nga fa fa nga sa ngai
o ke e fa po ke ka ngai o ngai la ko yo se wo ho ye kya a sa linga la mo ko ele kala fe ngai mele o fa ile le ofisa le o ko ba ko le la iki e su e ka pule a ele o se vaenga marosi o ngai marosi so ku afongo e marosi so ku ka e le wa fi e le fa so o le isi lava e ngā tua patatua whakataile e tau ele anko lewa e au mai a moni ma wha maoni i e saunoanga ai o le isi la anko le lau watua o le anko fo ile le o le matua to i lalo o le saunoanga le fionga le minsta o leo a to ai ma le o lo avea mkomisina le anga e le ima ma le wha ingoa wha alawa i kele mai ngā swafangi sa ole ya la u faya tu le anko le si side lea o le side lea e sili o fa ka ua le anga ka kia iangi o ka ko masar salonga ile ama le ai tato wo ile mamafa male mau lunga o le news o nga o se kangaka nga ke mentioninga se kangaka ai ta mo surely ele imala malama le mingi ska o leo le fionga le pale mia ai nga brief nga ia ele sui komisinga ele ma la nga fa pea o ma le ale no pisa tu foi o ile ala ingo fa ia tu sa mo ka nga ko mai iken kaio le nga o langa kala o se fai pule nga ma fua iloa o nga avere case le o hit and run ma VIP case pe aka ko fa opu nga fo nga le se upu fa fengo fie fa makalai kuso ole hit and run ia it was just a normal hit and run ai nga sau lo le komisinga e u e ala yanga su enga mua nga fai ma fa pe mai o le masalo mia se fai pule ko ki sir fioko par kala nga su ya ko al atmosphere wa ave here case wor masinga fa pe na o mal mele ko pui wa le fa ko o i le nga ka ke fa ai ke kele i upu matala le anga sili yaku nga ma ai wa papa ai pom kele le la fa tu lo tala li ato nga shua la le o ai lava o kele fa piko foi sa ukala nga afa masanga a o to ia le la vea ai ma le fionga komisina ya afa masanga ma nomen mo to uma nga lava se ko su enga o mafu ai nga ko advice nga parmia enga ki kango sa ngo inga meria or siringa le to or siringa pe o se mea nga ko so nga fainga le tu lo a wone ya se nga or fasing or fa so le nga ele ma me ia a le wangi nga mai e ngo ko kilo la nga ngai ile ko su ngor makanga ruenga le nga ele ma ele o nga ngai fo e kulo ia vani se ele se leo he was not a nobody o le leo nga fa fea o inga se kasi o pale mia o le leo fo ia mau lunga fa ku inga nga fa ku ia kangaka ka kia ia longa tu lo mai na ma le fior ko kere nga ruenga fa just ala mainga ai tato wo pe ile issue le la o ke fisiria o nga fea nga mafu ai nga avese fa ku nga a o ai fo inga fa ku inga le fionga le pale mia mention rolling warrior oi ta mo mention lo langa o ka unga lenga ka uma yai o ingala lenga lai fo ngo or vangi mo ngimo mo or VIP ka ko wa le kisia or vesiri la o ai la lenga avier fo kuanga le o ai nga mali li e fai lo le ngo le am ka u so kom singa le sis ka ko ia o ia fo sa wa mo fai lo ka pule inga na le mate fa yatu wa e ma na ia ai fa so inga ka upungi le nga ka kala ku runga i e toi open na tu ma fa so isi va nga ile ka u yengi ma fa wongisi tu lo e sa o le mele sa ngo ia le fionga isunga le atawa pe aka ko wo su enga o ma ka nga ruenga ku lo wa o ke le fa ko tanga tauma ai pe wa la fa ia atoa ona o mea tutupu ye na ta ia mo si cases a o le la fa ia
a fai foi la ua ave le process su e whapengei. Walanga o te le fisiringi au kere kua ia for official lawyer city. Lenga nga mangingo ar sa uanga le fionga le sui komsinga o lo iai. Ua mae are su enga a leo leo. Whamai, na mae a lore su enga i la kounga su enga leo leo. Ona fato a ave lo le official le lawyer city se la ko review. Lono winga. A avatu le official le lawyer city. Nga ore review wape nga meet uma mea ia nga fai ile suenga. Ele ongi mind reader ia le official lawyer city. E o aku fape mai o le ama le ai. E o ala ko i ka yala yo avaku le suenga. A o lono winga la ele tau mate. E agree ia le official lawyer city. Ona o lai wala to ona inga le suenga le. Ia. Ai o le fesilia koe fo i le amakanga. Ai se anga vave ai nga ioe ka i leo leo. E wha i loa loa i le fionga i le pale mia i le sianga press conference. Ai le whaakari. Ai le se i whaakari pea. Se i mauti ngoa. Se i mauti noa leanga e le se ka mai kuloa e le se ka mai pasala lau e le news lea. Ai mai se. O le tangata lea ua lea la a wha i rolo ngai ngoa. E le se leo fo i le ngā solo o le kangaka i lua ma le lalolangi o nga o le sa avea le pare mia lua o lona fo i to o lua o se tasi o tama i tai tustala so o le unga li lea o le leo marongo o lua o tangata e loa kele kangaka so e sa tataula ia tea e to e fo i a fisilingia o hai nga advisinga le pare mia e fa i loa la le mea le pe a fa pea o le ala angaka i su enga le o sau ngeli me e sia kai le fai su komisinga nga advice pare miele i mauki ngoa wanga mauki ngoa le ke fongia ananai o su suan fai nga fai leo le komiki le nga fai kai asa e supervisor fai ngia au a mai se tu si dingia o ia le ka un me mo la tu si dingia ale yo only poki o le lo yesi a fai ala mai se la da pa se a avea la ngana le tu fai tu fai tu foi la udala ia haula no ka ko ka ngofi la we ka kia ia le ka ko kar ko winga ngi so enga mal le kar ko winga wala nga o le meranga o le miskelio yes o la uta to lo uma sa o le lei sa tauna to fia se independence commission foi le la ke so enga winga me uma e ia lo ia e ngi fa masingo retired o ngisi pe mas o le winga la tetala o le melena sa tauhana ai ka ko fo i mai la i le onga o le o to fa fongatu o le la wa kele upu makala o fai fo i le kamari okay wa kele upu makala o fai ya vani ya ngai o ngai mafu i sia le anga o le basic ia o kangaka ia ngo mai au mai now tato wo le upu le fa pea o ai kangaka ngo mai fai mai kala lea o fesidi o ai nga sau ngoa mai ma mention le ngoa e le on kangaka fa kau va o le official le fa urungo le ke mingi tu lo ma le fo nga sau ngoa ele fionga le par mia top o kangaka ia ele kau fesili nia le integrity o la ko fa makalanga o i e ka oko ai le onga o kangaka ia advicinga le fionga par mia sa o kangaka umai ala ke fauko inga you have to be really careful lenga o fauko anga le ke avea o menga e luai mai kulo i fofonga o le fionga de palemia is your best advice e ko ikiki a o le loar nga isa nga e o meli eto kusa o mei sa o mai that's it asiaka e ro fa nga fo lele a fai wa advice le e sui komisinga ia le pale mia i le nga se me foi fa pe porque fonga ngai le mo le ai yes e mia se kai minga fa fenga il pale mia ma sui komisinga a ko foi ma se li poki a ko em fai e pale mia o sa ngo o mo o le ala makua i ka uma tu lo wale fionga le li pale mia in other words o makua i masangia le saunga lea marekua inga mareka unga swafa o nanai ale o fua mai ele ai se mea ele mo
o ai la o le a palasi ia ile ko inga me fa peni o ke le ka dinga fon mele sia ka fa pe ko ai uma se o palmia ya la fosa e se ho ke nga me le ai le se me len ko i fo o me ai mo i ala ka fa se a fo le na don o le ao nga tonu le na o le ta fa ma ite e toe fa atupu manatu le fionga le pale mia o fo le mingiska leo ma ila tonu o lo fito i tonu ia ile nei mata o pulai ele o tau mo fai se kuri apu ia kulo ina nai le ai ai kau ke kilo uma le anga a faila a uma loa e ko fo i mai ngai sul makanga ruenga leo fa mong ia langa a su e sa o su le atawa a tatu ta oto ia ile unga le o sau de kai mi ngai ole na pai o min se makua sau har su e ngai e sao nanga ole usi ser makanga ruenga mo ku ia fo le kamari ele se fa mong ia al fisiri la o ai la o ngar kel fongi le wa fisiri ku piko anga o ai la o ngar ngu mela le ko mai am kanga fa au a fa yo sungu mela ngai ngu mela la anga ngu mela pa fa yo sungu mela ngai ai nga fa fia la nga sende nga ngai e au ngo mar sila fia nga ngai pe a fa pe o lana numero o ai la nga sentinga wala nga la ora fa saden sikipi ruma ile suwa nga ngai le la ka penga pe a fa pe o le tete pa tu singa ya au mai ala mena le fa mangingo mai la ile atu nu po le ko ngula le menga fa ile ko inga fa pia fa ko fa mangingo mai ya pa paso po penko le o ka ngo ngai kulang ke fongi sang kamora pia teksa ku ba ngala le e pa pa penga nga ki fa teks ala ang ke fo ta ka fo si ku vo po si ku ngala ke fongi e ku kusa lava marka ka ngal ke fo e desi me la ku fo ke fo ngai o teksa o la ku gra ya tele yo nei ono le tatou taimi le vanga le fiafi a o mata upu nei e avatu fa tupu manatu avatu foi le fa fonga mai le fai nga malo e to sila ane ma sila ifo ma sila toto ina inesi nei o vaenga ya e fotu ia i walanga e fai ka kele le melia o le au mai o ni fa matalanga la walunga mai fa pene e afia ini si o leo mawalunga ai uma enga o le fai ngo fie ia o le koe fa pe mai wasasi ma la o uma le ese fa maninonga po le afo lo na mafuanga ya ona ini so tatu fa silanga fa o ni vanga via fi notice sa please car o le tatu wa fe mai tatu wa fa silanga let's go to our birthdays first fa mo le lava o le famunianga o le aso soifua ia o le ono sumalima tausanga o le famunianga o le aso soifua o le tama ia alava lui tu tailua o si umu mafagamalo e vi fa ia e o mātou loto i le alii ua mawhai o e le tama peleina o naudia mai lo ono sumalima tausanga i le so e alo fangia le tua toe fa popo nisi tausanga se tele tatou te mafuta i pe ma oe alo faanga mai lau fanau mau grandchildren ai siri lau pele o longo malie Lucia tu tailua of Christ Church ya maruia lo wona sumba lima so pengi songe ari ko malo e ia wo fo i mai tele li fo tate feilo ya fa tele la ya mo le va no feilo ya maritina le ainga po le to fine fo alo malie Lucia ya maruia lo wa soifua ya fa maruia le tuo te fa po polisi tau sanga stele next one ole fa maruia happy birthday maruia lo wa soifua oele to alua fuatai tu sani le fa ao lutervili te talo ile tua ole ola mare malosi ia fua ini tau sanga stele mo lo soifua ilo fenga yai mau fai valo fi ao ile tu singa le tatu ainga mare tau tuai o le tatu ekalesia ai mai se o le tatu maftanga mare fanau alo faanga mai o ainga mai Samoa ni usila nei ai fa siri ai lau pele o manuolu tervili happy birthday mai fa usiesi mo le toi malo faanga ya mai asia tamari atawa ya o le tausi ya po o le tofil fo manuel atonga lo lua sumatasi
plus 20 and 20. Ia tātou whaasirisilanga masani whaamanatu atu le tātou tuinga le community i le aso ono o yoni maua lava le taimi e whaia i mangele Mangere Club Old Cosmopolitan na i beira drive whaafsanga i tonu lava male back and save ia whaia i tātou tuinga tui o le fulu so as tuinga tui o tamaiti o ai tangata mātutua e free e leise tongi ia lato umo le afio tui le aso maua lau pusa mea ai ona fa inga ku yer ko ai ngala fa inga pusa me ai mo wai leaso ya wa fo i ya tau singa ona fu ba ya so ona ngalo so se tu ai nga tui e ma fai ona fa tau no ina ina so le ole toi fa manatu i le Siva Fast Victoria ainga ya fa ya le tatou fa fianga le po le tatou Siva i le Mountain Community Hall i le tatou tau le band featuring DJ Jared. Ya, luas futolo melo ngola sto na ineo le asau nei. Ya, mafa fo tatu tau maftanga luas fulu male lima tala le ulu fale sapa su lima tala male oka e lima tala. Ya, fa so ta ile fionga le te fono po o le faila tusi ma wata tau raffle tickets. Le tatu fa manatu ya o le tatu tau sala le ainga fast mai Tacoma. Washington e aso to na I asau nei ya le o to fa mana tu tatou fa silanga nei e me fa ungol nei va yaso ya il tatou mata fale au le Tacoma Washington live band amata leono le afia filastona nei se apa yesu matasi Springer Recreation lima luatasi Military Road South Tacoma ya fa tai o le mata fale mai Washington e awone ngalo tatou fia ina mo o to I Tacoma Washington Ole si fa si langa le maftanga inga fasti au kilani. Ole a faya le tatou fonotanga ile aso sa nei lo sumor fa a perila. Ile Oat Club o tahuhu ile fa ile afiafi. Ole nei fonotanga ole a faya se tala le tatou ainga male au malanga a ole tu va tu mo Samoa. Fa mana tu fo ile au malanga e la e mai le tatou toninga ile aso sa mitiafu mumu I uliuli male ula pua. Faya mare fa alo tele ole lau. Le si tātou whaasirisilanga, ia o le tātou containers lava o loa mai Samoa, mo Melepone, Sydney e maise o Brisbane I Ausitalia. Whaina tongi e lo ainga I Ausitalia, fua whaere leanga so o se tu ainga o loa lava, ia ai ta watu ia te oele no whanga I Samoa e te alu o lo battery container, ona mori atu lea mo oe ia I stete uta ua I lunga. Whaafso tai, le numera o fa o iwa ono tolu fa tolu tasi whaaftai. O le si tātou whaasisilanga lea, e o wholofam whaatalo whaatu, I le pa o se o tātou I tū malo, I lona tūlanga whaalupe, lau whionga re teitei whono, whapea le lau a whono. Ia, le lava loa re mafutanga, I sui mamaru uma sa tātou awai le tātou whonotanga taluai ase o tātou tū malo, tū lona, o tau mamalu tau langi ai maise o tau paolo mangafa e malu wailo tātou tū malo I tū e fio la langi. Ma te toi whaase silantu, ma le wha alo tele wha pea, o le a toe usuia le tātou whono ile aso to nai. O le maftanga le a si umu I Sydney Australia, aso to nai rosu mara tolo me. Luafi rosu maleono le no whanga Masani Gregory Hills Community Center, address wa ta uilunga. O le taimi o le lima I le afiafi o le aso e pei o na ta uilunga. Te talo atu foi I le mamalu o tātou tū malo si umu I Sydney Australia e fia awai I le whonotanga tātou feilo iai I le aso. So I fua manuia ma le langi e mama I le anga le leifa asoa mai o tātou tapausiri le langi. Whaia I le awa tele ma le mi ngau te tawai mano semi o ia o le whailau tusi o le maftanga si umu I Sydney Australia. O le isi tātou whaasirisilanga leo le maftanga sa fotu Christchurch. La tautou ia whamaene o tailo loto pa ia masao Samoa awa o le AVV o le fuela vilavi fo I le mawhai o nau talaina. O Samoa fo I wa uma o na tofi, mai lava I le teisa masamo le tui mnua se pa ia fili ma pole tu una tauilo ai, ma lo tu lo na lava. Ai wale ma lava le mativa, wale tango le mafo I le maftanga alo mawhanau o sa fotu.
O le ala lea o le mātou whaatangisia o lo a ofisio soani isi a mātou sa ili ngā seleni. E ala le mātou tausala por siva. E wala awa tuai ma le ava ma le wha alo alo tele i lau fionga po o lau whitalainga. Tātou au wai whaatasi i le wha moe moe o si o mātou nuu. Mafuanga o le nei wha moe moe ona o le wha tala lima mai o isi a inga tama ita isa. Mai le aonga a le Sacred Heart isa fotu mo se fesoa soani tau se leni au maale toe wha le leia o nisi mea o loo mana o mia i tonu o le aonga o le a lava le se leni o le a e tau a auina mo le fesoa soani i nai tau pousa ma le aonga isa fotu ma tau titaliaina ma le anganga ma walalo ma le whaafitai tele o le aso e whai aili tātou tau sala Asolusu maritolu astona i nei le tāle ono. No whanga e whaiai St. John's Anglican Church, 2 St. John's Road, Woolston. Male whaalo alo tele whaafitai, tei whono maafitanga sa fotu. Ia pe whaafiso tai foi private ia leulua ia li o tumua, ia o luatasi o fitutolu whaono tolu ono ia po o mataula o kose, ele olua tasi olua lima lua tasi lua valu fitu. Yeah, I think that's us. Ya o tatu fasisi langa na nivanga ole afiafi. Ya tau lunga tuai mali tatu proklama le tau. Ya iwa. Kayo kame. Kome kayo fai roko ele. Maka ne. Kayo. Yo kayau si mau mak koe karkango si o ko ki manga o ela ko mak akini si ori mo kayau yoi ya ai ele foi nga ki u fali foi ni si af kria ko fali ai aka ko yo ka ama ya fali pe kayau yoi ya ai tato wa fama vai famu tere le tua tato filo i tato proclame masani la sotayau le atawa ya me se fo yo lo fatawa ma fato fatu so ifo me manuia Afio maya, i lau ainga. Le no whanga e matua whaata waina i so o stangata. Au e whaata pena i mono tu wa e seatu, si aki mua mua o pepa balanga i le malaiwa le tele. O na e anga i mea i lau tūtou gavandri, o lo o iai le tātou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. O na e ulu whalero lea i se wa i gai matua i maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a matou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawhasa moa ese mo le taimi mua e te taunu o mai ai, e le eiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le nao le se lau sa fulu lima tala mo tangata mātutua, ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo se fulu lua tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le te tongi online, o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga mon, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 6 safe. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. La Usamoa Paamua mua le atua o ia o lo ufamae Ao mai ni pua puanga Paamalo situ maupea O te alofa ia te oe la Usamoa La Usamoa I say yo upese pese atu mafamatala No matamofi ele mafaya upuna famatala
mawhai o na namu Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te oe la Samoa La Samoa La Samoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Sai fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there,
head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. There's no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.